Anapai, you chair one more kwaba. Together with my able team, Inshaba Kwadjo Sami B, executive producer, DJ Mario, Edia to social media, and so Kofi Taylor, Eka team no home. Mzigibi, any team in our teacher, Anapai, you didn't need a so homo be a jumedino. Yeah, dear bro. Join you live on Facebook, Oba Facebook page in the swa. No one share link no more for Frobin so to me, I should be in Anapai. Can't get us a Lumba in supernatural mineral water when I daroma and Anapai, the jumedino. Yeah, the bro. Live on Facebook, live on YouTube. Aha, a deal. 106.9. Jumadi and the ding, Eddie Anidaso Wɔhɔ Obia. Medafo, Minuaba, Minuabema, me papa. Me wafasi a wutie mi anapai. Anapai, me nkasanche. Komo kakra na me pese mi nuudi. And then koma me pese mi nuudi no. Me nkasanche. Me kasa kakra bi. Abusua. Se wunya sika yesi bi. Why? Se kakra ba wonsema ana de bi asi. Manya se de bi asi kan benti no. Oh, ena manya bi na wo kina foforo besan ba. Da bi. Empenifo se ahohia nti ana ya na ye gya bɔre. Ahohia nti ana ya na ye gya bɔre. Wonim da achi asem. Abraba ye bono. Bibia betumi asi at any time. Base bibi skosi a we chiti saying. Ebi a wo tie mi anopai woni wo fa bi. Woni maami bi. Woni papa bi. Woni abusua bi a sasem to a wo beka bi ama wo. Nti medofo kakra bedi wo nsem a anu wasie bi. Manya wadwen se adwuma na wo ye no. Wo kira sika besan ba. Nti se manya bia na membulo ni nyina ene. Wo kira foforo beba. Wo binim da chiasem. Woni mo kira. You can't predict the future. Nti se kakra beto nsem a no wasie bi. Yenuanu mabu akwafo wo kasa bia me de pa Mario. Yenuanu mabu akwafo. Wo mo kasa bi. Me de papa apa. Susubribi. Misro. Plan for tomorrow. Se kakra na wudi si a. Afene nso no na boma na botwa. Little drops of water makes a mighty ocean. And so when you be na, Misro, mendi ni na. Ahohia nti no eni eja bore. Ana penya nkopon hirawo wonya okese wo mo akoma so ade nyina embremu. Good morning. From a Hitman, from a Black Abda Margin. Yesu na waje masia miti ayabo sanya miti biara Yesu na waje oteni mobro wabo mewa otena tom swache mewa sanya mache eya Yesu na waje eya Atoma rakwa Masia miti Eyato Sanya miti biara Yesu na wache Masia miti Eyato Sanya miti biara Yesu na wache Wateni mobro Wapo mehumpan Watena tom Swache menkwa Sanya maje Eya Yesu na wayo Eya Atoma rakwa Eya Yesu na wayo Eya Atoma Sanya mitibiara
Yesu na wase. Yesu na wayo. Ayatuma. Hey. Sana ya tiara. Yesu na wase. Eya Jesus na waya. Oradu wayo. Aya waya 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 waya. Hey. Yesu na wase. Eya Yesu na wayo. DLFM 19 minutes after 6 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. I don't pay brass here. Then you go and say. And tonight my friend is 059340 6565 0534 050199. Yeah, then you go and say. 0593406565 0534 050199. Hello, good morning. Good morning. Wabaya Jewa Magi. Wabodi. Edi papa. Abuwa bi so sen me, no sen me ntakra hu. Piao. Nyame nhira wate. Amen. Nyame nhira wa mempeni o. Sen nhira na fore no wabusua nyina. Amen. Anope ye dawrade ase. Wane bambo ne hweso pa ode ahwe yen wabɔ mene me fidua mu nipa nyina ho ban me ma ne me nananom wa sabɔfo ama yen ye dai sɔre ye ne basa kɛse kura yi mu awurade anya ya ama ya tamfo amfa wɔn anya nwa na man twere wɔn se wama ye nkra aguane sano ma afrofri sumfo afidie mu a na ya sedan kuto ene ye de moto ya sefo nyankopo anɔpɛ me dawrade asema wɔn so ne wabusua amen kofi ne nabusua esame ne nabusua awurade nhwɛ mu nyinaa so DLFM abusua kɛseɛ awurade nhwɛ mu so madi fini mu fi banya sumduem enkanka wɔ man Ghana anɔpɛ awurade ebie ne han na to yɛn so o emu mɔfra a ɛkɔ school youth empanifoɔ awurade nsa abɔfoɔ mo bibiara na mpemɔbɔ na ɔmfo bibiara nkɔmfo bibiara medura sumduem wɔ ne fiiduem anɔpɛ yɛ danase Frama ye humi ya nto ye ntuyo ya che ye nkwa no pe ya na ya seda o aseda oni nyame nya dwuma ba anti maginya nkopon council. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say Hitman pa che families ni ka se fra no town. ana pe ye nya nkopon say Hitman no pe ye de nyame ase. Divine selection akayen. no cre Ano pe wo first level no minu mi no ye ka ho. Ewrade anya ye amasa ne ya tamfo ne ye fie fo pe. Se ka wo nkwa nka ekoda ye kura nka ya nsore. no cre Na so ewrade ahu ye mobbo. Hitman ye nya penchen obi o. no cre Ye ni sika so nchen obi. Eye nyame adon. Ni adati se wufuo ye be sore na oba tampa ni nse kura ye mu. Ye da na se e wo ne bambo ne nhwe so papa. Odo kesi a oda na di kire ye da bia de kenye. Anope mi dawrade asema wasi Madina. Mi dawrade asema 49 nana. Mi dawrade asema ne ba Eric. Mi dawrade asema ne ba Richmond. Mi dawrade asema wo Hitman. No wo for Chasunte. Kofitela omo a wo die adwuma mu ho nyina mi dawrade asema obia brabo. Tie nyina ye da ho wo nkwane ahoden. Anope techere ma da bodwemu amoja gusu edie mu afurusane. Eye Kristo na ye sa. Mi din na nyonyam nka. Na dominti amen. Amen. Good morning. Good morning daddy Me ba cho Pacho mo hotu che nyame adom ye ho ye pa no pe ye nya nkopon say mi pacho me nana no nyira ho ye wo bia ho ye pa you pacho family at comfort na me favorite big farm ano pe ye da Kristo ase wona doye bebrebia wo dia dom ye eni wo mobbo so si yentia ye wa light bill ye wa toilet bill bill ben na Israel nyankopon amaye odi nyina cheye e won de mobro ho hunti anu pe mi da se e ma me bia nkwa me ma me nana me pastors eni mo stadium fo nyinara Roman eni ne crofo atidan kanyame e wo ye nyina ye nkwam amen amen Johnny live on Facebook Obano share link no I'm off for being so to me ahwe be 059340 6565 0534 050 199 I'll pay your den yankopon say hello good morning
William Agio. Asante Zongo no pe wapom to say. Also so hina za fewu na dawroma. Mati unke die. Bibia ye. Ye na Nyankopon ase. Ayo. Ene da ye Nyankopon mo yemi ni na nanu memba ye hu han kese sei dia. Ni ame kese asafewu ane sei. Ghana bofo pay. Aye en kaudi na se kaudi eja. Amen. Amen Asante Zongo. Good morning. Good morning. Me pa cho me hu ye pa ye fro say. Ide ba ya nkasa ha asira. Yo ba na pe ye na Nyankopon ase. Ide nyamia so me mba nkwa. Ide nyamia so me fie mfo nkwa. Ide nyamia so me pastor Samuel Amakwa ta. Ala sama Jericho district. Ide nyamia so manga na nkwa. Na ko ra na nyamia. Nyankopon enka won so ho anapai. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi man ope wapom to say. Nyamia do mo bra ko na pa chen also. Nyamia do me ho ye pa ye na Nyankopon ase. Dedi kan me mo happy so day. Thank you so and much. they have been a day. Me saying Nyankopon say eda ewe been a da mu nyina on fandom. Oma and there been a day we Nyankopon ma serious and share wa ma. Be dan Nyamia say e ma onkwa anyway busia. The start dan Nyamia say e ma college association executives any members for you now. Dan Nyamia say e ma precious fans of DL executives any members for you now. Mr. Dan Nyamia say e ma Miami grandma and then the so day. The so boy den Yakopon say ombo number non canon adomnity amen. Amen. Yeah, that's so won so what to me a friend. Live on Facebook who ba share link no nafi ofufuru bi so into me ehwe bia no pay 059340 6565 0534 050199. Good morning. Good morning, Hitman. Me patro for saying. Friend be the first me sheka. Ana pay na Nyankopon ase. For me den Nyamia say to my pastor here. That can our years to do. Amen. Amen. Yeah, that's it. So won so what to me a friend. Good morning. Good morning, sir. Me patro ana pay wapom to say. Nyamia do me ho here na monswe. Nyamia do me ho ye for saying. Fire on it. Of I intin ana pay. Yeah, the Nyamia say so one ma de baby achi. Do bi biara opie okope na nwe rather than no fare brass and amen. Amen. Of I that's so won so what to me a friend 059340 6565 0534 050199 059340 65 65 0534 050199. Good morning. Good morning, after morning. Me patcho me ho ye pa for say. The penny area mama, Miss Frefi Pram Pram. Ana pay ye na Nyankopon ase. And the pain to me there for radius. So why I drum am a deeper achi. Am I not pay Mate anti Maginka any Asante Zongo? Oh, meeting in Cassia de Meniaji. She said she showed Yamisum and son a woman. And there was a Yankupon yet. Ye nano kwania any ye kwanso han anope nyankopon onhirawo anope nyankopon nya okasia wonu wofie nyina taso na misre erade nsira edi ma megusia eni wo ma me wo bro no so nyina amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Bakoba na po me. Nyamia do me ho ye pa for saying. Wa udo. Misle gondo buju. You ana pay ye na Nyankopon ase. And I me Nyamia to say woman the papia chini. Bakoba na me so day. Wow. You see me dana to degree. Bakoba na po Nyamia sure why. Happy soul there and confirm 0593 40 65 65 0534 050199 and I'll pay your Nyankopon say join your live on Facebook. Piaga and I'll pay live on Facebook holding the message about or say good morning. We thank God for another beautiful day. Good morning, Bra Kwabena. Janet Sewa or say I hope all is well. PC Kwabena. I thank God it's Tuesday and also my kids Abna and Afi Kwabena. Happy soul day and come up me more friend in right. Good morning. Hello. Good morning, Hitman. Me ba che fro say. Patrick can call for Tony. You are not paying the Nyankopon ase. And I pay Hitman the Nyamia say. Papa na ye degree my Okay. and then call also boy on by January next. I said I'm Papa no to man. Then I say I'm my own then and then quite and then calling in our channel Hitman.
Amen. Yɛda ase sɛ wo nso watumi afrɛ anɔpɛ na wo nso wode waseda ɛde aba wo DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ ɛwɔ hɔ Obia adwumadeɛ yi so. Good morning. Good morning, Hitman. Mepa kyerɛ frɛ sɛ I'm asking you to make a son, make a session. anɔpɛ yɛ ne Nyankopɔn ase. And then a prince, that's a fair radiasi. And then so I can't account him. Why my young wine? Ne hino a son, ne Stephata say, oh my young near a bruise say, oh, ya brabum. I will say, if you say you want a puppy, I want the moon, and I want the puppy, or better, ye, I was a season, into normal at the patching. Yes, cost us already say, oh my one more thing, oh my winner, and when him dear, ye and fear. Miss Resto say, and your muddy L4, you my phone, na. And my Ghana, ne your man penny, oh man, one day, nim dear, and winner, and no never cost us say, and see Ghana ye, near my beer, I touch my beer, I ain't mean your home, or no dear, or ya dear year. On Brambe and ye Maya, and on the Sren and Anna Pray say, Uncle Sonon Shay and Sonon Ye Maya, I don't mean to amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Morning. Mepa kyerɛ frɛ sɛ Me pato family de do me ka fi pampra. anɔpɛ yɛ ne Nyankopɔn ase. Me de nyame ase e ma me ma ene me busia. Me de nyame ase e ma me mame ene me kunkwa. Anɔpɛ Nyankopɔn de akyɛ. We anto ye ntia. Adom keke na boya so. Me de nyame ase so mamu. Mo amu daddy Lumba station ya e de nyame ase mamu. Se Nyankopɔn adom Ama departure na kechamade mojari de ofusa. Ya danyamia se. Amen. Amen. Yɛda ase sɛ wo nso watumi afra anɔpɛ yi. Anita adai kote binding ɛde ne message aba anɔpɛ yi. Anɔpɛ anita sɛ wɔda Nyankopɔn ase. So good morning. We bless and thank Almighty God. Anita message a wɔde aba anɔpɛ yi wɔ Anidaso Wɔhɔ Obia adwumadeɛ ni so. Yɛmfa course ne bɛyɛ mmiɛnsa na afei yɛmfa seda yɛmfa nsi. 0593406565 0534 050199. Join you live on Facebook. Uba no share link no. Adope wadama na fi wofufuro bi so etumi ahwebi. Madam Sarah Pamford of the Bank of Ghana no pay. Auntie Sarah so woda Nyankopon ase. So wabɔ ne ho ban ene na busu nyina. Good morning. Yeah, Hitman, good morning. Me ba chair for say. Cross yano. Yen ne Nyankopon ase. The Yamiasi man pay akonya da same. The radias man DLFM me on the brain. The Yamiasi man Hitman wonderful. Right. Mate. Me da se pass won so watumi afre. Kofi asamwa sa anopai woda Nyankopon ase wodi fritama community 2 ene de ba anopai ya wono so ede Nyankopon ase Rebecca Owusu asante sa anopai woda Nyankopon ase se wabɔ ne ho ban na fe wode afe ba ko ede aka ne fie ho 0593406565. Emmanuel Kwedu live on Facebook anopai ede the message about say good morning Hitman, thank God for my life today, and today is my soul day. Wow. And a happy soul day. Enko enfamao. Abusia. Aha. Eni edi aseda. Edi bisi. Na Nyankopɔn wontie na aseda. Ebra ye free fia ye kwa adwuma yi. Wombo ye ho ban. Womfe nkodu asomdue mu. De be musuo ene ye sign papa. Wompengu enfama ye. 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Let me get this done, let me show Papa. Let me tell soon I go what you own and it so some to many young and told me any. Sana, because you give me a see, the rest of you know why I'm on your face. Say, yeah, me down one Mama Wonka. Let me get this done, let me show what you want. Let me tell soon I go what you own and it so some to many young and so. Sana, because you give me a see. The rest of you know why I'm on your face. Say, yeah, me now, why, Mama Wonka. Say, yeah, me now, why, Mama Wonka. Say, yeah, me now, why, Mama Wonka. You won't be saying, yeah, me now, Mama Wonka. Say, yeah, me now, why,
DLFM 106.9. Thirty-four minutes after 6 a.m. here. And it's a brand new one coming from ACP Kofi Sapon. God of miracles. ACP Kofi Sapon. God of possibility, miracle worker, destiny changer, my says I shall be DLFM 106.9. Still to come on and show major stories, making headlines in the national dailies. Wakratabu Botswana no pay. And in something you know about God of possibility, miracle worker, destiny changer, my says I shall be God of miracles, hey, I'm a papa. God of miracles, we don't want to see us. God of miracles, hey, I'm a papa. God of miracles, we don't want to see us. Every papa knows what we want. Every day, I'm a child. What's so now I'm on fire. God of miracles, what do you want? Every papa being out would be born in here. Every running, I'm a child. What's so one of them? Now I'm on fire. God of miracles, what do you want? God of miracles, hey, I'm a papa. God of miracles, we don't see us. God of miracles, yeah, I'm a papa. God of miracles, we don't see us. This is again, I'm again, I'm a 6 minutes after 6 a.m. here at the Soya Breakfast Show. Anidaso Wɔhɔ Obia. And I've had a phobia would one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday and come on, retest your job. And I'll birthday, happy birthday and come on, Wabapa, retest your job. Monday, a craft come out. And I'll birthday, happy birthday and confirm out. God of possibility, miracle worker, destiny Happy birthday and confirm out. Mary Robin from Paul. Mary Robin from Paul. It's your birthday today, Mary. Quadra Santis in Pick. And I'll birthday, happy birthday and come out, Quadro. I bet you Wusu, and I'll birthday, happy birthday and confirm out. Ronan, the favor, your birthday and happy birthday and confirm out. Hey, I'm a papa. God of miracles, we don't see us. For baby, I would do better than that. God of miracles, Yeah, my happy birthday. destiny changer, my says I shall be possibility, miracle worker, destiny changer, my says I shall be God of miracles, hey, I'm a papa. God of miracles, we don't see us. God of miracles, yeah, I'm a papa.
God of miracles, what the above. Every papa being out, one would be born in here. Every renewing, I'm a chicken, Adam, Western, now I'm born of fire, whom I am. God of miracles, what the above. God of miracles, hey, I'm a papa. God of miracles, because I see a soul. God of miracles, yeah, I'm a papa. God of miracles, because I see a soul. This is again, I'm again, I'm I was Angelico Wakatamu was whatever. Now, the Bank of Ghana has signaled an economic recovery as inflation eases, with foreign reserves set to reach 5 months worth of coverage. Now, the Electricity Company of Ghana, ECG, is conducting planned maintenance works in Ashanti region today. The Third African Association of Accountants conference in Ebaso. Hey, I'm a papa, God of miracles, because I see a soul. God of miracles, hey, I'm a papa, God of miracles, because I see a soul. Every papa knows what we want. Every day, I'm a chicken, I do. But so, now I'm on fire, God of miracles, what the above. Every papa being out, one would be born in here. Every renewing, I'm a chicken, Adam, Western, now I'm born of fire, whom I am. God of miracles, what the above. God of miracles, hey, I'm a papa. God of miracles, because I see a soul. God of miracles, hey, I'm a papa. God of miracles. Alabama Musa what to me and museum. I see you here, Papa. What we talk about water. And then Subiana was a one of Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water. It's pure in every form. I'm afraid Kosukwana Pema Mobina for one of them. I am Kolani Koskwa in Sua one of the crying, so we have no idea. Jabata and Muntia, my friend Kusukua. You sure? Send a lunch box or not. Lumba is supernatural mineral water become home. Also, I will call you Mama Sankabi. Lumba is supernatural mineral water. Pure in every form. Maybe be a woody upon Tobia Utobia and one second Lumba. Is supernatural mineral water be a double papa. So, wedding away your party away. Engagement now, you're away. For Bebana for one more Brescia. Lumba in super natural mineral water. Well, what I saw from Penny for nothing one saw. Supply will be 0555 274757 0555 274757. Lumba in super natural mineral water. In every form. Let's get a great property for. After once, baby, I will be at the end supply will become out. Lumba and super natural mineral water. Father, 3 minutes after 6 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ. Join you live on Facebook. Share link and after for being soon to me, baby. And I don't pay. And my man, your man is in the building. I don't pay what I say. I sure about Quadio, some maybe was here, dear. I would decline. Kratas and a pay. Wakratan will be to Nisrani Abasa, the amount. All the top stories, major stories, making headlines, national dailies. My Sammy United, good DLFM online.com. And to Kohwa. Also, to be a king carry.
miracles, we don't want to see us. God of miracles, yeah, Papa. God of miracles, we don't want to see us. Every papa knows what we river. Every day, I'm a child. What's so now I'm all by a God of miracles, what the above. Every papa being out, what we born in here. Every day, I'm a child. What's so now I'm all by a God of miracles, what the above. DLFM 106.9. Hey, I'm my papa, God of miracles, we don't see us. God of miracles, yeah, papa, God of miracles, we don't see us. This is again, I'm again, I'm Nyankopon na ya mama wonka. 46 minutes after 6 a.m. here. 14 more minutes to hit top of the hour 7. Wasi adia yo inshaba kwadwo sambi the 1st, the first at Nasiano Paya. Kuwa krata moboswono kwadwo edeba na pay. Na anope machu na medishe wapo mutesano pay. Yede nyame ase. Penifo wakasa bia wataka yesi adechi wanu wadi afe. Yeah, no correct. Yetim kwama mojadi emu afurusane tete ma eda bodwem no na yadom bi na abadom so ena na pay se me no mienu ya hia ne yehu ne yehu anima ne kasampa twedi ampon bantwe bo Nyankopon de obo soro ba asase bo pokese ye kasa papa aseda enka odin kwadwa na pay apom te sen biem nyame adom bi aboko de Nyankopon ase na uda yie de nyame adom na dada na ena de nyame adom de bia de me da fan bibia boko na wunda mutesen nyame adom boko de Nyankopon ase mesamu akwa banso biem and anope kwadwo ne yedi nkomo and nkomo ana me ne atifo ebono wonsam panifo wakasa bi a waka yesi ahohia nti ana ya na yeja bore se dache wo hu bekekaw ana ho behehe na afi wo de wo bore atumi de atitie yennu no mabu akwafo wakasa bi sakasa no kwadwo eya me de papa susubiribi eya bu akwafo kasa wotaika and kwadwo no pe me kana sen wobi wanu ma wo ye adwuma da che asamuti no wonya sika nde obedi ni nyina na ya wonfa bi ento ho wonsie bi wonim da che asam esanse adwuma na wo ye no wonim so ochina foforo be saba kwadwo na wasre wonim se adwuma na wo ye no minya sika na ma mblo ni nyina ende wochina foforo beba da che asam wobi nim. No one can predict the future. Adichemu sem no eje Nyankopon ko a enenim. The little drops of water makes a mighty ocean. So wunya bi na ayasie bi. Na wunim da sebe ya rebebo. Menka say ya rebebo de. But that just semunti no. Wunya bi na anu wasie bi. Ya said that just semunti ane ye dokoto kwadu a ni jam ho the do ni koto kwadu a ni jam ho nti wa wuti anopai wonim de dachi besi wo kira sem kura wonim but wo ye ne kakra se ne wonya simpo a no waja taku kakra benya no fa bisie na wonim dachi asem kwadwo so we ne enkwama anopai a na me ne atifo ye bo anopai a right amena wase na yemfa na asiema Nyankopon na yemfa nchia so man natifo no na penifo ka asem ze sabidi bia semti ena ye do ana ekotokwadu ana eja ho because e committee me beda bi and
Yaye nipa yakwa yebe no. Obia nim ne wuda. Agye Nyankopɔn a ɔbɔ wiase nko a ne betumi akyerɛ sɛ ɔbɛnten anase osimesi ebetumi afiri mu. Enti edum pempen so asa na enam sɛ wonim wuda na wonim bra ebi mpo ana wonwu ye na ahokyerɛ bɛba nti no. Sa na mo bia wutu no. Wutu a wodi kan adwene daakye ho mpo ansa wadwene premprem. Empenifo akasa bi omoka ne sɛ chinchin soso ene soso chin. Emu de hin na wo pɛ. But ene sɛ wo bɛhwa ye mu bebre especially mebru no. Aya na ye pɛ soso chin because ye fa ne so abrabɔ ne eno ani ne ya. Enti ye twɛn da ben bio. So wo bɛka ya. Awu sɛ galamse ya ka. Ebirimo ka so ye twɛn da ben. Sika akɔ hye fom hɔ no ma. Ye twɛn ya na ye nyini ngugu na sika akɔ ne hye ye twɛn ho ano. Kwaya ne ye ne aye kwaya. Ana ne yen say ne mfa nya de be yen pɛ sika nkoye ne. You see. We yes I wadwene ofom because wanwene ni omo mu akire ba no ho. Oye ne say oman ne ye ono ane ono nko ane dia. De ono no kwa oman na sa. Say nipa we ni future oni da achi bia. You get it. Oni da achi bia. You see. Nti brabo ne de ehu pa because yenim nipa pia o ma bo bra kobra mo hyase kama na omunya sika omo bo bra efe nanso enam se o manya bre anhwe omo ho abrabo so yi no wona mo ma ejapade ana kakra omunya aye no e control o ma brabo ma wo mo no ene binim nam etete kwa ho srade oh yeah se wunya bre na woni nipa ne bi edi nhia mu no omo kasa na wutie o mabekwasa ma bra kobra bebre nya kwanya na esenka omo meki most out of it na da chene nka brabo ne yeso simple ma wo no but edu bebre mu hu so masa me yenje ne bi na nipa wu na wasai wate ase nipa wu na wasai enti me yenko yedi ma we last we me fada kan sem kire me se na danfo ba akopɔ ne boku kusuata frɛ na so obeka ya me bi atwam etete se omo se ebo kɛsie bi abɛsen wiem na saa ebo na abɛsen wiem no ebete atofom na tetofom a obia wiase nyina obia bi ebo na beto no obia bewu etinadafo na ka kire ne se ne se nyansa bi anim se meye efuo that time so na musikua na me kwa kodo banchifo ne aburufu ananse mufuo na se boba no ebete betofom na mewu a ebese efuo no na mawesi metam kwanti no wanya efuo opene ba bi tena ya na ne fefo ye efuo afidi afie ne eson ya ebuwe na mfiri so rambai si mayemfo muso wopa wo afidi wanu ne ho sa isi wonim empenefo se said as asewa manfo nyom ne kae no eja obofo nim se obewe adowatira aka ohunhuye koto no boase so nim se nka ne yere e de adowatire ne beto ono nkwan so amana koto no boase ehunhu kama se be ye nwi bi anka ho no na ebewe nani ba ne ho so ne nwi na de na aduane so a nanu mu nyina to isi penefo se bra pa hwe ejani wura kwan no krapa odie fane se heaven kure ni ho na fane se asase aso na ebetena yenkwa na nyina odie fane se mpo keke na wo fane se awia na fane se kakra wunya ne wadi ni nyina na ma ni nyina asa etena woni hwe ya obedi wo be ne den enti ese se wususu biribe ne kire se wo de botaye bi si wani so se going forward no se koba se china mantutu machi ya abrabo no bekosen ohun se ne ye wa hoden yetumi koba wo kan osankafo homa na wo kan o se ade bia wo ne mre a time is coming tine wo se ka obofo o mranti birim ansa na dabone na ye den edu sa quotation wo ho aya wo kan obi o kan bia no ontie ne ye wo de yi atemu no kura fi nkyɛn yiwiase ewie ye na eba no mpo de fato ba bi keke na fa bra fom ha wa bra ba wo bonom kai wo mranti birim ansa na dabone na ye den edu se hu akokura bi so otekwan no ho a o te awie mu an ho papa na enya wadwene se ohunu hwe da wo untumi nkyere ne hwe he de na wani age a we wa ye de sene sa a school's headmaster was once a student sure masa was once a pupil ade ba ko eden ne se ye wo kwanya se ye betumi ade afutu ne munya daachi bi a wa ya abrewa na akokora okay yade betumi ma wabra bo asesa just a day kodo wonim mame mbɔ nwumwe wate yente nwumwe
Sika see bio me. Na winim da ye rebebo. Na winim da oye beka wo. Missy winim da wo befre wo. Oh shoulder na bo. Yere shoulder na bo. Asamu shadana tuo. Hey ho. Susu baby, asana da boni na duo. Susu baby, susu baby, asana da boni na duo. Susu baby, susu baby, asana da boni na duo. Oh, susu baby, asana da boni na duo. Akuko bidi ni mwadichio. Today now no and I'm a fortune futu this is a same couple and I say uncle Gio a yan if that chance I want you teenager more Nanya ni fenti why Ebiane went from mountain now Baba pussy Anasa bill wa poso akoba se wuni sika de mpoa anasa bia padedia ya na ro semba ase wonko shebu se papa bia ye ni di mpo na ya mo biede o sambreno na kenchi woni o meti di mu asana da boni na bo asana da boni na DLFM 106.9. Antikwadwe watunu no. Susu biribi. Susu biribi. Susu biribi ansa da bɔne no atu. Enti ehu hia sɛ de ne yɛ kana no. Bɔmɔden na fa botayi bi si wɔ. Anyem no wɔ ka baabi wom. Wɔ sɛ wɔn sie sika. Na da chebi ukɔbɔ abre wa poso na sa kokura poso na kopia busua bi mu a ahwe a eni di kura ne ama obi edi esi enye ne nyina mpo na obɛyɛ abre wa na akokura ye kwa ye bai ene wadwuma betumi asɛi minu mi enu kwa ye bai betumi abasɛ ne ye nya akwanya ye te radio no so ebia ye mɔ mpaye saa sɛ sɛbe ene ma bɔne ntoye na mom ne kanipa brabɔ ho nti ye onipa pia na omo ye broadcast journalist omo ye adwuma omo wodin pa ba sa tena bi mu tifie enti yemfa ne sɛ na kwanya ne yenya bia kyena bia wadwuma sɛe a na bia wo hya ase nkakra nkra na wantumi ansie sika wode ne nyina kɔgoro medamase sɛ woni medamase nyakura pa yenya bia kyena ne nam ha o na adan ene ye sika de ade anchisu o wa yo ho sɛ obi o ye game boy ɛna wotwi fam saa nyame anya dom ne sɛ ne adwuma ne sɛ sisi ana wo bɛnden because we are wadwin say adwuma na wo ye ne de bia bosum dunku ade e be den e betu aka we afi say nya wa company na wa bia wo da no e obi dia wo hu betuma e na hida krope obi kura betuma kodun konkonsa just a day a wonye e kura betuma yi wadi so wote ho a kakra benya no pon ho ba wi fa bitu ba bi ente sa da e beje ta no bon sense nyankopon wo so pa e hunya mate me da say wakrata mo boss one breni e kwa yo sami bi atena se kwa yo breni Ghana futi e Black Rame na wase na yemfa nkyere na se me na tiefo no bi ne mo makwa ba emfa mra ko wakrata mo boss odwumadie no eso na no pe no ko wakrata hodo ni nyina aba na nsem no de ba na de emfa te do so pa na nsem su temu pam na ebeto ye bo wase ne abobo so na wahu nsema hodo a edi atintiman e wo manyi mu na ma hodo so anko akata hodo no edi ne nyina aba ene anopai na anopai ne yenhye ase enfremfri daily graphic ko akata no na odensem pi na enam na Ghana mampeni John Dramani Mahama eden nsema tudwe chiremu a
Oba Daily Graphic wa krata nanim ho no ma banner headline asema esopa wo ma omampanin echire mu se aban ayekrado se opese goboa na enuaba hodo a yekra edifiri amanone ebedua ewo manim se meke se ye mo se ye buru se ye de ni nyina no omampanin pese goboa na sa ne mani nyina no eto etumi ebawie na oman Ghana ye ne yankasa yetimi edua ye ne local seed ni bi se beboa pa na oman no yetimi eni akuan na ye de ho na ne makonkan ede ama oman Ghana se be ya dachi bienum enuane ho nsensemu no ye ho enkon kwachento chirim say attaining food security government ends seed import farmers to get local varieties only from 2026 inti aba chirim yankopon ya adoma emfempim yeno ne ye de no nsemu no ifiri hoko no ye ne ankasa oman Ghana enuaba hodo ye oman Ghana ne beku hu pa na aboa se be ya yankra nuaba emfemfiri amanone emedua ukrim said those days near a brilliant local maize. Oh, come on, kama pa. O de kabenku. Oh, a so kama. Any bank in Mukura to Mr. Bibia de day. Nancy near day. Bibia see a Greek. No mark was as a sabro of Winia Massa. O man penit him say, wait, dear. And Chibia. Way be in film pim, you know, any edununcium mocono. A better thing of the past. A bit near you to Mukabia. Ah. Sa near my hot dry a cock ready from on a year diabana de bidian yen tin can build. Ebe ton 10 time echredin na yenko yenim kram na chief of staff eden 70 pinam no chirima yemo ye ho modern say yeni betimi akọ ya pomuden hu ye papa titru marema asem no wokan o chirima emelemen dodo na pomuden to na se Enquires sabia ya pomuden mu yenkwohwehwem ehu se de yenankase ya pomuden mu mpo ekọ edema yen na penifo akata sebe se wobampo etotu a aya na etwere bema bunti bema dema ne tu esie enti ade enti na busua ne ti ene oberema na manemai mode mapomuden edi agrosam okirema ene memma bi akademu ni nyina efiri se ya pomuden toto nase ya sode ahomache anadwo ne ye adwuma den sa ni nyina ya pomuden yanwe ho to okirim se osre chief of staff miame wofase Julius onimnyam for Debra ekirim se yanka nkyere Ghana wase mma pomuden hu hiam miame wofase DJ Omarion jese wayade mpo a na opo adwuma 24/7 yese wayade a kwada ya sabia anya hwe kura bosume ba kondwodwo ho a kama bosum da ebetua waka wate aha na de bia hensa na se woyesa na uwu a be fa ni pafuru adwuma ana anya sa na te ufuru mu be fa ni pafuru adwuma oyade a kwada sabia na kwaji apomuden na beboa pa sa na Julius Debra se menka nkyerɛw na $7 wedim ha no mam na mu tirim se me kese no omana yetimo no almost experts share mixed views on lifestyle audit law. Lifestyle audit law no penifo ba betena se anhihye mu ahodo aboa. Say edum pempen so akwan ahodo bi yefa so eda yensu adi wokurum na edu ba bi in fact anu enyan eni enyan papa che se omana yetimo no zezi aka me agwere se obi amfa boga anya swan yemfa boga mfa anya swan ba kokra di obi apebia no yesa rebi ese mamre bi beta ho se be ya at least ebetumi atoto ne makama na se bi obi asode a na de opebia na aye ne emwo man kra mpenifo de ho sensem e de abanu ne nsema hodo a okunini Daily Graphic wakrata enya mfinhia ne aduoson nom 75 years ayo manga na ye ne a oman ne dia na ode nsema hodo we eba mountain esom yento aso ne yemwura mu ewo Daily Guide ifri Daily Graphic na yekupie mu ewo Daily Guide nti gusu ewo daily for mpenifo na kachiam na asema so pa ko akatere nim hanum no wochire mi se Mahama to remove EC chair any deputies nti me kese de ye maame opanipa omaga na so ya hwe ya nabato eso electoral commission panipa ne den e de maame Jane Mensa maame ani ni foni da ha no ho ofepa ene Ghana man pani John Dramani Mahama so foni da ha no mi sei na ade ba kwa ewom ni se Ghana man pani ede ne nsa ede ato na wodwesa no na ode pen ahye ne nsem na kire se obetwere nkrata akoma maame se de aye no enche bia se de ye ya petition ekọ ya otu ya maame Gertrude Alabai Sabatekno no omujim se de atutu no eduru yisi cheso se de tie bia enche bia obetenenka obehu ne se banche
no apeni pa afro akwatena so ya ehwe oman Ghana bato so efiso mu chiri mi se dwumadi bi odi ye nyame anim de kure ni anhya da nso manya nisa nti sabi yentumi ntena se yemfa oman Ghana dache enwura to pre enti ye ma me je mensa se Ghana fo anche na mote se omampeni afre ne se omfa ne dibere nto ho a manyu obi anwanwa fi se ho nsem ne boba se nche bia omampeni ebeyi no efri na konwa no eso na sanso na small scale mining contribute 53% of gold 9 billion US na ya dia mfaso aba se nya semkuma kra me wo fa se sami jamfin fo ni da hanom katafeto sunsia o daily guide mu chirim se die oh good board buy ye yakua ni mu sika akọ gold Ghana sika akọ yede kwa mo ne koton pa ne sika ye nya no enye sika kuma o ya de pa o mu chirim se sika akọ nya me ya dom ne ye ma kwan man kwan kru bi mfo mo pe mo mu ni license ko to sika akọ na o man Ghana mo kasa da bi unya konwurem ho konya sika akọ na unya no kwan pa so kwan fabra na good board mpenifo ye den ento so pese odi sika akọ ho dwanso a bra good board mpenifo akache ye ne ye good ne nyina so wo kruim enya kesefo na angry good ashanti fo mo nka ho mo de mo gye mo ho dada mo de mo tumi krata mo tumi koton mo ade wa mo no but mo amutunu nkuma mu de ye good board fo na behwe se mo good ni sika akọ ne nyina ye gine yato enti nyame ayado menne good board na boa ma Ghana sika akọ no ebusu sei ema sika akọ no Ghana nya ne ye nya de nyina ye nya mfaso eboa ma Ghana sika sem no etimi akọ nkan ya ko aka te edin da so we daily guide at the hon sensem at the aba ene anopai na to get life in prison for killing COP timika se die akwaje ta mu chirim se nipa bi mienu omukwa akwada afiase omunkwa na nyina ade nti a wono matumi akokum COP enti sabe omana yetim no mra ye adwuma enti katafe toso emiensa wo daily guard echirimu se nipa mienu we die dan to masana mma so mo nsuru no matumi akum COP de na se nipa we no amotena ma emwa to mo kwa spend the rest of their lives in prison omo koto ma bra boso e wa fiase omo koda omo nkwa na nyina na kira mo hwe ade a wonom epi ho na Donald Trump miami wo fa se kuma oyo mampeni e wo US memo na ho nsama ba na o kire mu a US lifts 15% tariff on Ghana's agric product product timike se de Donald Trump kire mu se eye ntansa ana etuo bi a wode to Ghana yeni ankasa ekuaye ho niama ye bo mode ansa ka no weyi sa percentage na firi so weyi firi so sa eto de to ye so no wa left weyi firi ye so ti se de nyame adom atadwufo wa etede ne enti em product ahodo a ye nsa ka firi kuaye mu no senior man so weyi o ha mu giche mu donum no de to ye so no we hwan ti se de nyame adom nyame mu aye fine pan na yenkopie mu ewo pandai na sa DJ obeka ya ekpandai ma hye badwani me wo faase Matthew nyindam ohun se mra yem papa that Lumba wi na ma hye badwafo ko asetana na mo etoto nyom ne ade obeka senior man ba ko beka se ye hwe de ade pa akohye tokrum akohye tokrum sa wo ka sa voice no ono na ye ma hye badwani de ma ade hye mo wo pandai na nem kwanwa ne ho aba asem o endra da ye wo hwa yanka bianhyem ne te setemale high court Eden krata ba se de aye ni senior man na konwa na kwan ofa sunya aye no mo se amfa kwan paso nti no aba na mo koto no foforo mo kire mu amra na abato no koso no mentem ho ase bi esode ye abato no ema polling stations ahodo e ho no mo ye collation centers ai sen ko motena kankan ade no o mo yifiri ho kra de ko ba bi a chese amfamra kwan so kra o ma obi aso amane na mo do mo pekoye nti mo kire mi se asa hwe abato so no eye kataso mu asu bi no mbo modenya ewiemu edema senior man Matthew nyindam ti no omu kire mi se Tamale High Court NDC amanyuku no penipo no kopre ba se beja konwa de koda Tamale High Court nti me kase de court na hye sa ba no omu koto no foforo wono mama wono bosome ba ko pentem 30 days so omu konkoto aba na foforo bio nti no mu hu nipa obedi nkoni mfise ba ko na ba ye ne de nyame ne mudukuri ni entwaye na me kase ne senior man so
omoto aba no wie ye no sisi omagina tuma opo adwuma se mase bedwa but then so the beto adwa no se ne lawyers so omode ko omafane omafane locutory injunction dia to say omo mane nya adwuma high court yes sisi ne oda so ye MP na ye hweba bi ono so appeal na ode akọ no be ko akoye den be ko akuduru say court ebegine de na tum ana say de tamale high court no kan na be ye adwuma ne hweba bi asusan e de brodo ho no be den ebe fa de afa ne nsema hodo a epenim tie ne so de eba no sisi no ba se dam kuma na nkasa na be ka eduwotwe 88 the mighty 88 ana meboa ena ye be ka ya ye call ablikuma no se ho na ekwageta won se na ye 89 ena ablikuma de no omokọ no mokọ free me wo fa se ne nsem e wo meboa mo gi free me wo fa se ne nsem ekuya free ana meboa mo gi free ne nsem na omokoye no motutia no ena ndc di nkonim ena omosan ENS yakumi akutia nso ko omokoto abanana fofia nto ate no dwade aba mo ahunse ofiri mu no ena omokoye by election so nso omokoye no so MPP amfa esia no mo wo eduwotwe nso wo 87 ti say panda de no so Matthew nyindam so omokoye no so MPP ni so omokoto na samfa de a na yese abeka Matthew 86 ana sesa ne be that's what but you see, I said the trend in the economy. Oh, so more by election be as a mutu MPP. And so say, I actually crown your president in you know. I blame command not any equity, and I tell you more stronghold pa Mukwaji from Lusuye. The likely says when so real run on the bus of the air. Be who pow. Be who. Yet to me, sit but be who. Because I had the acron there. Nay, say, a bad say, you know. Tefra here, na. We mutu adanya ananya sanity everywhere is another say say we mutu abedanya no correct say say odu we be chresro ana say odu we ni be hwefom ti sanity say dey na dey metu nyanda mo mpa na mpa bom nya den because say court na nyantum anyina pi na ntum pa na mka so mo nkoto aba na foforo dia say dey ye huhuni ya ne dey koya chechamfo ikosi wa blekum na me ka video ya be say dey obi huri kopa obi asom ho no yes na be say take time anamboa say blekum so ye friends equity so mu ye bi ko bo asotro say Ghana dey violation bi esi asotro so enti we dey say dey tie no omo mpa na ya menya adom na ebia court no nka say o magi atum to ye MP yes anya sa pa dia ni si ye ne ebi babio enya sem kuma o Ghana no ya ko ya nimu na the Ghanaian Times so den zam na mpa na ubehu mahye je macha mehenfo ni da kata fa taso dumienu and I would say be transparent, accountable in managing state resources. Enti speaker tells public servants and to make say there o my Ghana ya mahye bedwam acha mehene chirim say osre empanifo ahodo a mo ana mo pɛ sɛ mo somo my Ghana na o man di dibira ahodo a hyehye mo nsem sɛ mo na o man na mo moa na Ghana mpuntumra na o chirim a obinya debra afi di opɛ ene woye di opɛ ne woye o chirim ba ne sɛ ha adwene senti we di adabra o sere mo ada nyame ye wadom na wanya kwanya sɛ wo soma edikan me pɛpɛ ye ehunumu ne fan na ho udwumadi a wudie no emfa bibia nsie enkoye ho hwinta dua kyire bia ma bibia mu na ho kama ema yen ene wosan kyire mu sɛ enkuntabuo so ma ne nya adwuma obi ho no ma okoyi sika firi account mu dia obi ehu ne mum kuntabuo no duru ho no ma na ye bisibisi basa ye kɔfrɛ no na me yade na me yade na nse enim de ye kɔ so MMDC is form copy mo a friend saying public account committee for enemy ena me yade saa na mo ya obekɔ no metena ho da coordinator for na ekasa o kire ma nye mo koyi common fan de munya hoden koyi sika no na wonya de be kire de odi sika na ya wo yade saa na ye no nti o kire mi say efiri na ekɔ so onim say wo yade akunwa no fato mansom utumi nya hoden koyi sika firi account mba e de bedi dwuma na bebu nkonta ka say wo yade ya ye be chodo wa be yi wafiri wo mpa so e de wa kwa kwesi wa kubu nkonta na sad ne so de ba so ankeme ne beje pa wo yade mpo ese ye chew ne de wo kwa na kubu nkonta o mo pesa dodo mo so ma mo nyade da mo ko yi sika mo nyade mo di sika ne di dwuma ne wie ne mo bu nkonta ye se me yade wo yade sen mo yade sen ti se de o ma kana no na de o be kan o mo nyina kwesi nkwesi kwada nkwada no mo nyina ye bisa enti se de wa kan no ne bu afu pa na yentoa so na yekwanim na Ghana to save
over $127 million annually from restrictions on raw rubber exports. Enti also for no and osho man Ghana yesika sem so echiriman. Yen kan chiro man say say rubber ukwa nkrasi ne miam yahodo bia say ye wo enua bia ye dua ye friend say rubber. Aha wokọ nkrofo a ebi wo honom. Makosa mo factory ho emre bi atwam achepa. And say nua no mu dua do baby na nyine pe na wo de ade atwa ho a I think say wo kwa asama nkese kwan so kra bibiri na wo wa wo mo de ade atwa ho a na esone nsu sa na abobo omu tete sa na abobo na hye we nim sa raba no mo say ye de ye ni mo pie be yinti no aban say ye ma ho kwa ma ye tete wi a ye mfa nkwa no ne nkoton e wo na ye mfa anye hwe da bi ye ni ankasa ye wo mfidi a ye de ye bibi wo ho a be yinti be dan na mu ne da ye bibi ne ye no finished product a ye betumi akopon I'm telling you ye ni ye de enti ye betumi de bibi wo hanam ne ye wi a value ne betumi ade value ne bia den aka ho ne yakwa akoton ne yenye sika pewa e de egu ebotum se de bia ye dua bibia wi a ye pagya ya ne ye de sen ye twadua ne ye de sen ne che so manyi mu de ye de kwa na ma ye adan na mu na ne bo ye de na masa de abere ne yasan to des ye de se bia ye kwasi ampafo ye mobra to mu kirim se de ma kana ma ye ne sa de o man betumi asebu sika we e be ye de a $127 million se DJ Hitman saka obe say bye bye to me cause ka we dey in saka on ha no ho nya adwuma bi ana ka be ya adwuma we dey saka prepare chiro me o ya adwuma ede debi oh ha ho nya adwuma $127 million wo nya adwuma ha ho kra but enche beba bi kwa be nya de sene say is any kata fa to do 9 wo the Ghanaian Times na den same way de ba ye na health financing system risk collapse from NCDS burden. Dr. Enquiries Uchirema make say de o man Ghana ya pomuden. Ebedu baby ni yan hweni ya yan hwehwe ya ye no. Ebegeta pa de amayen. Ebegeta pa. Kwanya hodo ye fa so a yan tumi mfa sika mfa nwura ya pomuden ne bedu baby no. Ha. Ebeje nsrepe eni pateku ewo mem ne kina hwe ade a ye pe ho. Nti yan hye no so pam. Yenko ne yenko pie mu the Daily Dispatch we kura the Dispatch one for Daily anka ho or say the Dispatch na we trima spending $400 million on our cathedral is excessive. Nigeria Economical Center cost $40 million. President Mahama no musemni Ghana man peni chiri se sebe anani na Christian Christ mpeni for the koto na ni se man peni we dey down said aye no abanada no hyase na osi asodan chinchire omaga na nyina be ya asodan no be ya oman ne dia nhyiamu dia oman pesi wo dia fa nsoro ho ne ade wo ba ye mpo wa wo the National Day of Prayer dia ba ne bosumi bia mu yakwawie be wo mode akohiem akọbọ mpaye e de oman Ghana akọtwede amponyankopon anim ane ala anim na nim se nka National Cathedral nke yensa kan yanka bebo na mampani nke nyina akohiem ho ana na mkoto na nim so mampani abanada ne hyase a nanso we de wo chewani nsoro no yesere nka utumi to aso na wo ye mayanka bebo ma nka yankopon akura hu yimobo na nka gya waboye na kwa bayen sere bem no mampani si wo ye de ma kan de in fact eye pa nyame nhira mo se ma wo mode tumi anya sa ni so no mum ono wanka se ye Kristo ni mapa Assemblies of God kwa asore wo ho osompa na mum asodan pi any auditorium pi o de ni sika si di aboa nyamedwuma de nani ko ho pa na mum ade ba akone se oye mampani pa se obetumi atam Ghana for ye sika $400 million e dia akwahiem so kosi National Cathedral de adabraka asofo munya abotrem titiblik se sika no pa de ontumi mprepre kire sa o Ghana fu bebu na ten debi se nyame ya atom na se onya sika bi wo ba bia eno ne nya Ghana sika ne ye foto ne bi mu ne bi bedbebo a obeye na se pa ye tuwe pa na omanyimu aye na Ghana fo ho papa wo no menwuma sem ne sika sem ye bompa se nya na se ne kwatam $400 million enko sika cathedral se ye kuhye nyankopon debi enya adwuma enya adwuma sasika we ni saka de obetumi de aye Ghana ha na Ghana akoye ni mompuntu mfa nkwa sika cathedral na mo Christian Council for mpanifo mo sesen de na mo kaka kanisa no
The one penny men can't tell Mrs. Animal to party and minimum creamy. Or cast of the gun is go preparate and what die. On first size, can go preparate. Someone saw no more JJ and saw money see can among the bassam and penny minion moon find dia. We meet him in the pass. Ghana for Bosum make it to a TT, young Franquez, you may. Jamai, Munya betray David. Want to be prepared to cry. And together, man penny, Edin Simwe, Ed to it. Say be a dachi be on Yesico, Bayamon is a party, and for crown. Now, President Mahama on how he first met his wife, Lordina, at Ghana school. Got a man penny abe can say me ohanoma asem ni more the sound of manam. To maybe sa DJ Hitman. Ono so me can we maybe san. Ono so ne de. Na got a man penny chire ma. Na ho ka fo ye maame Lordina Mahama. Kwen ye fa so we share no ne say. Na we school a okwa national service. E wo Ghana school to okọ ye no. Na ye maame Lordina ho fedua. Oye student wo honom. Nti okọ kire na de. Nti wo kire na de ni mu ana ohwe ye maame Lordina sa de. Yankopon ato no bo asiesie no hwe maami pa na chife o wachinyam animunyam saa na no mampani si dabi ade we pa de man nsa me ho hwe ye me ayadom na nne me ye me national service e wo Ghana school na oba ho fedu so no a etinyam animunyam sei no ne keka yen kakra nkra de kire ni mu a no be fa na danfo nkakra saa ne Yankopon ayadom nne omunyina omosom Ghana Tokushiano, ewo mra na okwa ni service ewo Ghana school mo no kushia ya mami Lordina Mahama na senior wo de no wushia no we pipe no wo say pipe no say say na mkomuzo na mkobuzo ene ye den na mishia no wushia na wo ye nne na mene ne keka e pipe ano DJ Omarion wushia no we mfa DJ wushia no we wo so choba madam ba ko bi sense we share was me share no ballers Ghana man pe nani ati o e say e ma na watch ade nyina na nani ekwa aprosa Lordina pa mi obeti ase ana he say na chitie ne animunyam a e ma me kura ne kura mpo be wanyina dukura the whole Ghana Obia ne wana chi efese no I'm telling you ana me boa the whole Ghana Oze Debbie, Christina winning na chiefe pa ba ya ma Lordina and chama enyezem gudu corner stories oze corner stories ada na make am for man peni ho ka for amani na o sheme se me nkwe twaso o ya man peni fa na ni so abo ya adwuma o man peni na ni atero ne choice na ye guy serious guy pa anti gara man peni abo abaso wa ya ade pa but watumi ya ade tumi afa no we back o etumi wa ya ade o otumi ahwe ne so saa be peme saa mre we Ghana man penny my respect pa why are there we dia wale ni ya me nhira opi wonte se me offer se ba ko bi one year one man net na cha 1 week o prepare chire din hwe opa o adaje adwea wo dwen dia wade ba ya kama be fa ni pietu okokora Ghana man penny ya de pe bona mas na yento aso na yenkoye de mu na Ghana set for a continuing economic growth Bank of Ghana governor me wo fa se pandit Johnson is here madi abanda we chire mse Ghana this is here de kwampa yesi so aye kone de kese yesi mfuturo ye kwakura kwaduro enya de a ye besan ye chi ompuntu mu yesi kasem no se de ye kwaye ni mani ene yele ko man pepe bim yele ko man pepe bim yele ko man pepe bim ma yele ko kakra yele ko yesi de Ghana sikasem yele ko o man pepe bim ye kwaye nim no going back. Debi. Ye kokra, ya prepare ye kokra. Na IGP infoni dan with him say IGP bans police leave as they launch Operation Disaster Free Christmas. Omo chirem say afiwe no enya ade a police funu obi abetumi agi leave akwotena fie ene ne yira kwa enjoy. Ebi nsi da wo manyim. Yam papa Christian Tete Yohono say yanka nkyra posifu nyina say free na ekọ ye bedi bro nyan o police ni bia ntumi nya kwan engi leave enkotena fie enti mesra sa wo mpona police officer bia untumi prepare kire wo Christmas because obekọ night obekọ day 24/7 sa wo ho kafo wo sa wo ye bema sa wo ye oba wukunu ana wo boyfriend bi police officer emfa ma bro nya wei
because IGP say on be bottom mufo ho ban enti obi a new kwan so betumi krata aba na me call leave ontumi nko leave mo nam ma pro mo moye ho ban na ye ntumi enjoy Christmas no freely se be obi antata enti etia ye fa ahodi esukuru ma anom ye gyinamu a na mo boye ho ban ye tukwan mo boye ho ban sa 24/7 na bibia konkan enti we de IGP se on ba prepare kira mai ba o mankasa de enya do betumi prepare kira sa no ye di do nya ni wi a na krum ekofom kakra betumi agi leave kakra nkra ba pass ye bedi Christmas yi de ebi nsida se mo post ba akwaji leave debi post office bia nkwaji leave enti mesrew so ya baba wa na ATM na se wo boyfriend ye police officer se wo friend no aka twa se wa ye biza fa che no sa na GP aka kan kire ne se wo kwetwempona debi yesi wonya leave bia ma sanso na wo so wo yere o ye police officer enye wadwen se wo fa wachi debi IGP se wo ma nan ye leave mafie tete ase ma no ne nkoye ntokwa bia mesre mo wo fa asefo na eya na mbuafu no munya abotre ma wo mo na adwuma na afre wo. The Chronicle then some of them say John Mahama's good board magic delivers 90 tons and rake in $9 billion. The because say the good board on your account sem dada. Semi jamfi ba ye. Hey, we rather Yankopon ska ko na ejuri wo man mu say. Hey, ye ko papa. Ye ko ya prechire. Ye nya good ni pi. Ah ye ko ye nim sa magana sikasem. E ko nanim sa. Ti ho sensem no. Semi jamfi mfo ni da na tim say nani age and we Philippa so buy and when we Ghana dimase no badwumade entisa na odesom o man Ghana ene ho nsensema apa no eno no de aka no ye mu ntra ne yenkwa anim ameka se de asamba ko aba wa hanom we be kan say di man kan sadimo anwanwa sam dimo na the daily satellite at the binam oto ne satellite no akwa koto TV stations a one more satellite and so we the daily satellite no what on the torch and satellite na akoto TV stations mako 33 eduasa miensa e wo man Ghana mu a wo mu kire mu say money doubling scams 33 TV stations fingered by Security and Exchange Commission to make say the Security and Exchange Commission wo mu kire mu say TV stations kasamfoni mako aduasa miensa wo man Ghana mu a omu kire mi se ene de sa akoye ni ehu pa scams fasika we bra ye mbodobro na man what the 1000 ba you ma 5000 said de na agrada ye na bia sika gali ene omu ye na brefo kire mi se sabe o mabo mo kokko se sansem hu no mudi no TV stations no so no manya ya Ombe gu sa TV stations ni amochira mo hwade o mo apim visensem hu no mudie no say utumi tenase mo obi be da Ghana ni say onfa sika we mra fasika bagiska fasika bagiska en TV so na Ghana ni kwa ni ada no senena men senema wo sene sen 20 Ghana oh mama 200,000 Ghana cedis omo se ni nyina ye ntro ti sa TV station be dum ni nyina nanse o mo anya sansem hu na Yembo TV station for ni din omo de abenti ye botre nye ye ye wo Advice TV ye wo satellite Adwempa TV omo wo soro Achedie TV Asomafu TV Asomdwe TV Benedict TV nye nempo anka minisa mo Benedict TV kuma Best TV Big TV Breeze TV Diamond TV Eagle TV Elephant TV na osonanya TV okrum minimu dawo osono wo TV Ghana oh okay Elephant TV no so TV stations now what project was my project wo no nti wo dia wo ba Facebook no so anyame adom ya dia to so wo be hu ni nyina nti omo kirem se scam pa na manfo akotena no mbo hu dawro fa ska bagiska to omo be dundum ni nanse omo nya sa ansem hu na ene ye wo Energy TV Funny TV Golden TV Goodness TV Shebre TV ye free Shebre so a na ye ko KTV TV KTV TV yewo Kuma Plus TV yewo Mejefo TV My TV Inkabom TV Passion TV Run TV Seekers TV Simple TV Starboy TV na Starboy phones when your TV na exactly what I'm saying I'm off from Adao Today's G8 TV Magic Unique TV VIP TV
na VIP for be TV da be hey VIP TV ene se nche be benya ayo Express TV nso na mo kire me say Extra TV and Happy TV this TV stations maako eduasa mienso mo kire me say dwuma mu dia ne so mo master be nipa mo ya akromfo techia mwa a mo tumfu togu nipa ni kwetena ho no ma ena bra wo ba betunya aboa ma onya sika sei money Dublin said the agrada ye no da fiase no pepepe no mo ye ne so wo sa TV stations so sinti penifo kire mu a mo abo mo kokko so mo anya ya enche bia wo beduntum ni nyina afi so mo nya serious so mbe boa Ghana chiche ne mpum join you live on Facebook TV stations no and you there to Facebook page enye kra enti mo ntumi ntena asema sanse hunu no nkoso bio ti sunne mo kire mi se ka ho na ma Ghana widi adoso ene kro no ne na da adoso sebe se wo yi adwuma se media company at least aya adwene wo listeners no so no ho enioma bia afi se emfamra kwan mu no don't entertain it into mombo mo kokko so mo anjai sebe sanse hunu na mo dwena mo nko ho na mo nwere Ghana ni ohwe TV ne ho de a nyame ya adom no man tie pa de a enche ekire din mbedundum ni nyina no ma kwatena wiem no ma cooperate sa mo TV station so as we speak now 33 stations 33 TV stations ya me ya dom na kokobo man tie de a ombeto mpega wo kurim ene ho nsem ena abai right na all set for Ajagraja Brady November hey ha as a senior man be kan hu so ni me ye nua pani choba sofo chopa sofo on na sore down ho de Obia ni ho kwa sore ho no mo komde ne de bi currency da na number na apa nya bi wa sore dem masa na aba na senior man e de kwantre enu nkwan ni mu atum say yes enam pa na pia bonten enche me kura anya ya kakra me kwa kwasra wonom wa kwasra wo mo pen choba sofo wa kwasra no pen ere bi ombisa so nya ho me so wa kwasra no masra no pen better sada no adadi do ni Lumba daddy Lumba e di ni birthday okay mo modin akọ ne nchen na mo command invitation oh better ndi mo de mo nya bi de that day na nya so da on na nya so da ndi mo nya bi ani oh omo se yankopon ya ma November ye be enya sem kuma kra be ye de won kra ha ye be firi afam tu ndi mo nhwen senior man the senior most trouble sofo Ajagraja yes say krum he be de pa nya sem kuma kra. Now, successful launch of Don't Touch It, breaking the circle of addiction and despair. And also, one sense, I'm not bounty. No. Successful launch of Don't Touch It, breaking the circle of addiction and despair. And one on Ajagraja. Hey, say she say, oh, dear Banner, dear, my lunch here, we are Sana. Ebe kwan kaneke, Obia to me, you found out about you, Buakra. Hey, what preparatory cry? Why a drubianka dem? Jehus and some nabano. Now, Primpak commends government for proposal to establish national media for air fund called for swift operationalization. Intimika say no, Kratafeta so ensia. Anna and penny for the other two just a Ghana man penny ebekaye. So bet me on one of the 2 years, one of the amounts and for now, bomb you media ye no. You went to me on card the man which him say, O man penny ya dear panty. Yeni anum ku wankra ta for na ye no tintintim sem de gua be for 10 times for Primpak for which him say. Dia ye die, omodo man penny ase. Do kan na ye pan mo manu nim nya o man nhyase anya ntem aso wo kan ye no. Ompra chire ma ye nti ko mo sere man penny a se de wo kan na nka o man ho nya ha o man na mo to nanka o man nhyase ne mra na se be ye nsɛmtwerɛfo no benya sikadi adi dwuma nti mo hwe nanim pa ene won sɛsɛm a the daily satellite to no torch no the ba mountain no the archives at the abano which voter fair opens tomorrow in Ho. Thousands expected as business pitch camp because say the okupi mu when go poya adoma echna bibia beko kama pa voter fair na baso into bia kwa kwakire de obetumi aye ho no ma na business beko so for anema na kokoton na amofro nkoto so beko abenya ne ma bia ne bo ofo akoto e wo Ho yankopon ya adoma echna ntimu amoben Ho no momodi yankodidwa wo nkran ha kura na pese okopa ne ma ne bo ofo a betumi afaka akoho voter fair beko so nya no bia ode beko akrante ekusie otwen adoa ene
nneɛma ahodoɔ product ahodoɔ yɛ kama monkɔ na mbɛbiebiem na monkɔdi dwa kama mmerɛfie wate aseɛ na by ration looms in Kwandai said the yakana senior man Matthew Yindam yɛtoa yɛ hye paa wahwɛ ni a ɛnkyi bia ɛbɛgye tadeɛ mana ɔmbɛkɔ akɔto aban foforɔ bio na surgical patients at Weja Gbawe hospital use one ward enti ɔmo kyire ma de hye mbɔ mmɔden ayɛ ɔmo operation wokɔ ne ya papa ne ade a na wo ɛwɔ Weja Gbawe ayasabia hɔ no wɔn nyinaa ward baako pɛ na mo use o one ward baako pɛ na mo use o nti mi kese de mo hia mo apa yɛ nsɛm pii a mo ka ho nsɛm na Afenyo Markins secret deals with judicial exposed mi kese de penifo chim sɛ Alexander Afenyo Markin domukoma ma hyɛ badwom mba no de ne ono kura nso yɛ futu ma hyɛ badwani ne din apiem sɛ onam kuntuna se ɛna wɔne atemuo penifo ahodo didi sumasi dwabi ni ade a mo kyerem sɛ mo apa no ho ntoma ana ho sensem no so aba ko akrata de ho nsem ede aba na daybreak edi bia ba no kyerem sɛ Nigeria Ghana Customs Enhanced Collaboration timike sɛ de yahye so ahobambo no oman Ghana ene ye ne yemfefo abia kuta latafo a yankopon ya adoma afiwe nso yankopon ya adoma 2026 omuntumi nkɔ World Cup ni bia tadwufo wa Ghana ya tedenne omunkubi eye de pass omunkubi na mboma homba mo nsem de ye ka bom nti omun nyina beboa na Ghana yahye so ne maka bom ba kopa boa e ma ye customs ho no mo no ne metimi akonkan e de amaye mpa akwa kratai e de ho nsensem e de aba mountain so ene anopai ba problem be kai a bama camp ya na beto dwa say police a military officer bi esmo bi so onkoto aduro mre no na okoto aduro ba no say aduro na opaninya no nti okogine sika 60 Ghana cedis eno okoto chef pharmacist ne so kopap anusum so obeka ya ekosi bram abaya bi ko no so koto aduro keka wi opap anusum twetwetwe ane butu ni ade a na police for kodo ande ne kwa asem di bia ne ade na meke so mu kire mi say mama ne bill 70k ebi omo titi sika mi yesen 700 million won omo de atunu tiri so versus sika no mra na omo de atunu tiri so nti sisie de senior man abodwe sem nyina ya dwune fitaa bebe wanyina drei ebei Warrant officer class 1 W01 no Mensa Williams ane da he yokopa apa pharmacies bia ni so ho no Obama camp no omo de 70k na atunu tiri so o mama ne bill na okono wasan ba betena se biu ni ahwese de nema ebisi akọ ede amayen ti because de Ghana man ene Zambia ebeka bom ahokwan befa so a ekwan ye fa so tu efum agudie no yebetumi aboa na yetumi asesa nema mu na nema yetumi akonkan de ama oman Justina Nelson ena oka Ghana ene Burkina no Zambia Ghana ne Zambia beka bom na kum agudie na fide ni hyepa na yetuni yi na boa emefum agudie a yetu sese Japade ne yensase ne ade no eto etumi etwa na the business analyst said their ban which him say at Ghana staff stage a nationwide protest at 80 ne the 30 go from penny for no 80 over telecell major number be na fear possible job losses intimike said the omo mo ye adwuma penny for mo ye adwuma o 30 go penny for chire mi say omo ho na mo te say o my Ghana oswafo ohwe yenkitahudie so ne digitalization me wo fa ase oniminyafo ye mase bedwene de ma ade hia wonom ewo ni go pram oniminyafo Sam George babeka 30 gwadwumaku no ene telesa de abomba akopese buaba kuma ade na mo kirem se da bi hwe wo beka bom sen yanom se okabom a wo mbeyi yedi wo kabom pe adwumayefo no be ketua bi de o mama yesi akofia akopra kire wo fie bebre pa endomato mo agu montene so ye kire mu a enya adwuma da aden na ye adwuma kama saa obeka bom sen ensi nyina ye adwuma na we o meyi adi enti we de o mpene grama na nya adwuma enti o ma hya se ye kire se yi de eteti go adwuma ye fo no se o mo mpene kra o mo mpene obeka bom sen obi enya na adwuma obi enya na adwuma obeka bom sen enti o ma hya se e ba ye kire mu sen saa na muntu a me wa fa se Sam George di aba na mo nyintum nya nyintum tena katafa to so miensani o mo se e ba sa adwuma begu mo ho be kire wo because enya de mo nyina betumi akoye adwuma wo saa campaign ni mu da ti o meyi bia di nti o mo mpene kra mo mpene
Unya no Obia nya ne de ene wo mbeboa ehu sensem no na yenkoye nim na yempie mu good born sensem ya sami jamfino ni good board ye ho asama ba yakanti no ye montra yenka bio na yemfa ko wakata etwa to kwa na ye di observer de aba no se Ghana to build 1200 MW state owned power plant. Dr. Kessel Atoforson dizia make say de Ghana ye ba be see 1200 MW state owned power plant e de be badwuma pam e me yakoye nim e wo manyim. Now, coming up, Bibi Bow, Bob say student laptop contract, how KA Technologies fail to meet its obligations. Enti Umbeke Kanya or Mema Banada Chemi, one student, one laptop, or which them say, Sikadibia Koswa. Lapino, and my friend in San Con, Tiakoyan Simpi, make a say dear, a Jumakuno, or Motu babies, Yama, and Yasimukuma Crow, or Mayman Penifuania Bra. NCBA hon incontable coso maintain so NCBA. Now, a Greek minister announces 154 million euros investment by government of Italy to transform large-scale commercial agriculture in Ghana. To make it say, the Amiwafa say a Rikopuku or Yoswa for Edema or my Ghana. Pray Enquiries any no by any hunts and some swam. Jirim say. Italy mano edisika botene 154 million euros ediapa ebe taiga nechi nemfi di dwuma no efa yekua ye no ya je na kese mu commercial farming ye be ye na kese emene yedua mfuo na kese emo a bibia yedua na kese na boa na bebo ma Ghana mfudie no ba ye no aye kese se be ya yenko baabi na yenko krennuane mo ma visa se be edu baabi e den na eya say you bet na Ghana na de biada sa na ye krekra nuane ne ade ba o memu emwa nti we de osre say de tibia no entibia o manyim Italy man de sika ba sika piwe mu odrupa de aba oh bibia bekotin na ama yenso ye hu atumi ato se be ye nuane ahodo ye kredit ba Ghana no yentumi enkra emfa embapio. Na DJ Omarion me wafa asefo mrantewa no wa ni tua krachi akofa bi dia ba enti misro hwe ho ma me boko na me prepare na DJ Hitman emeto aso mebo adwumaden na yemfa ensori so na adwumadi ahodo na aka no enensem pii na da pa so yese hwe na ye prepare enti no mento me bo asena me prepare boko emfa ma me wafa asefo yi enti se de ma ye na ye nhya ase sa na awode edika na ekodi ama Hey, you fasi. Hey, yes, yaw Moses. Yaw for Moses. Na senior man ewu kumase. Na ne sister Hannah or Jordan and was in there any birthday. So your mom awadapa senior man within the yaw. E dina ngaza o machre no. Say yaw for Moses so say Daniel nti de yenye ne yaw Moses wate yaw Moses na yaw Moses kumase ne na ne birthday ti ne sister Hannah owo Jordan se yenka njense Yankopon o nhira ne pa na ne awoda o de ama no onye ne kese o menhira ne yedie ema na brabom enti ne senior man yaw Moses kumase wo sister owo Jordan ne din de sister Hannah o se yema awoda pa yedie ne nhira Embra wa brabo mu. So happy birthday goes to you. Yaw Moses kumase. Unia ba Hannah Jordan o se yemfa birthday ma. Sanso na woda ekodi ama Gina na sister Gina o wa kra. Na wo sister Kuma Agnes Samira kumase thread. Ino se ne wa wodanti. Yen wish you happy birthday. So happy birthday goes to you Gina. Awo Accra na mum wa sister-in-law Agnes Samira kumase trade no se ne eyo obedi so ahofa ya menhira opi na ne wa woda no onya wo kasie yedie ne nkwamfe a amenium apawo mu na mra onsra ba mu nti happy birthday enkonfama Gina awo Accra na mum sister-in-law no wo kumase trade de den Agnes Samira na yesi yemfa birthday we emfama no kwakra mu no
Yemfa nkoma Mrs. Elizabeth Kofi. Dodo friends Nana Foliwa or your niece wo Tanaboase Hospital. I don't know what teaching my notes. Enti na hoka force in fact odone papa Yamin shirani pi one ne mani nyina Nana Foli so one o mani nyina no de mo kan se Yamin shirao na ofi ni konkombre ni kokro biam ho no mo na onya okese o man nurse adwuma wo ye no o man nim dia obetumi anya abotre na abadaye e dia sa adehia mbaba yaresa bia ho nom e yade enti yankopon hye na woda we no onye ne so happy birthday once again go as to you Mrs. Elizabeth Kofi, popularly known as Nana Foluwa. We are nurse ewo Tanoboase Hospital. Teaching man not a honor na wona much love from your husband Nana Furi and the fin so mano. Almost ya minshraw no nyo kese pa info fra adumu enko adumu. Right. Ko yana be da se but anwumre so 8 p.m. UEFA Champions League Chelsea versus Barcelona. A big match pa. Ujina he. Minjina baby teams ni mienu nyina anya metim nyina anya metim ndo ususu na wo at least one be hye wan Barca be hye Chelsea ina le okan DJ afiba tie how because enra oni we ko bet ofia how oni Bismarck man busy omo ko bet ofia say ina man busy percent ka de mo ye me no me bre me ho asere nka fiba emfa ne tirimi nto so na man busy emfa ne tirimi nto so ba man busy se den ya Barca be hye Chelsea but afiba se de bida ba afiba se de yi ni nti no on tumi emfa ne tirimi nto so sa because Barca amfa no mo yi ne tirimi ho e be ha no na se afiba anya be ma o efia no ma hwe hu ni say bema bia ni fia ka me nko apart from me no bema bia ni ha aya na wo ba be na eseno wo fia e ma no na yom captain e ma wo fia nyina captain no na wo na yom captain da o ma no fia bema bia ni fia je me nko a kukudrofo o si idea yo the one na peda cross e wo betumi ahyebo na mam na wo de ya wa gwese ne kura ye nya o na me ka kire o ya mpe osika ye pe utiri be se fia tem sa ba no o mo se mo wa fa me bie kwa na ato ndi wo be ko bet dia ye utiri ne pe ya mpe osika va ya be da so papa 46 minutes after 7 Mishaba Kwadwo Samebi and the newspaper review no dia bro quick commercial break ya ba Anidaso Wɔhɔ mo bia dwumadie no ye beto so twen ye be sisi a ekunimdie mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wedding jollof do the luckiest season 3 aba we akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wo beka agudie no ho kwan fufura obetumi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com ewo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetumi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba wo penasem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa bank card tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedin so betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yen lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo bebe ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomuden wo mu adi ana wo pe
ensa papa betwe abodwonsa ya so bogu mi na se nipadua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baabia said Diofosu Plaza Bar and Restaurant. There was swimming pool, gym center, salon ya emema ene mma nyina to misiesie won trini ɛwɔ hɔ your modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomika wom nebe shekiu ama woni agye etwagusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels de edan papa. Inipadem de ebuso into se ope hotel accommodation with a serene environment. Yeah, ubenya wasumdwe dia. Ye bia ye punama. Yewa 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Yeah, obetumini wabusua abetinemu for a limited period. Afei hwehwe Diofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo Koforidua. Ebrin so behu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Eni di nhwanimu. Se wo kwa adenta. Ye ofrafra ha obetumi afre yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. High Life Festival 2025 is here again. It's a 3-day event, 28th, 29th, and 30th of November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. High Life without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And yes, Kofi Inti will be performing that day. And then on 29th November, Saturday, live performances from Aketechi, Adani Best, and a live session with Kwampa Band. Hey! And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa will be turning the whole place down. Come back to me. Sunday morning, 10 a.m. sharp. It's Enquires special. And then live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band high life music. And it's happening at Chrome Pub, Tema, Community 8 and 9 Junction. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipa Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Chrome Pub. For more information, call 0244621097. The luckiest, luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest, luck is everywhere, for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to pay. Just dial *712 hash, luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia.
Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Minutes to hit up all the awaiting and destroy your breakfast show live on DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Avena mensu meshia medo mwedu papa. Now we are bema so to me just a web bema mo. Now premature ejaculation, sexual weakness. Last hour bani bedu bruta papa. But she would not feel person channel say would do not feel more than bakwe bibi wo no. Wo bani bedu bruta.
Premature ejaculation, sexual weakness. Remember, what do you give us speak up sauce? Give us speak up sauce. Sexual weakness. What do you give us speak up sauce? Give us cold capsules about very, very effective for waist pain. Go quite to why I'm Timmy one on. Drone on. Give us cold capsules. Yeah, they give us a bad mixture. I don't know support your immune system. Now could tell malaria, typhoid. I don't feel join these. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a Benya be at all. From 240543 222 470. Give us speak up sauce. Give us cool capsules. Give us a bar mixture. I'll be back Enterprise I'm in control. Now we've got wide range of clothing and accessories. Enter the proper panel. I'll be back Enterprise. I'll be back Enterprise. Yeah, one man tad, one pabwa, one skirt, one jeans, one tops. I'll be back Enterprise. But I hear for now, we'll shop here. Look no further. I'll be back Enterprise now, making for the Amawa. Remember, one jeans, cargo shorts, trousers, I said, t-shirt, hoodies. I'll be back Enterprise. Also for nature hall. Now, if you be a Enquiries from our bags, bedsheets, pillowcases. And my papa just yo. And I'll be back Enterprise. And also bra. I'll be your shopping, come up. Yeah, man, don't me total filling station now. From Penny 4, I'll be back in Penny 4. 053 812 9775 020 815 6691. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. It's a winning season again, and this time I round it up. We're not just chasing wins, we're collecting them. Yes, you can't be a good bottom. You hear that, you hear Lajan, Woody. I bet for mobile phone is here. I dial star 712 hash. Star 712 hash. Now, if you want so, be a groovy bit. Where the luckiest are crowded, also to be. It's time to get lucky. The luckiest are crowded, also found who shame. Dial star 712 hash. Now, grow was with the bit. Where you go, Papa? Now, someday, woman is a ticket to know. Can multiply your wings and also your money by 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community in this one. Which means 10 times the amount of money you stake. The luckiest are crowded. And to what the answer for mobile phones is here. And I'll star 712 hash. Star 712 hash. The luckiest are crowded. What's with DB? I don't have to do one of me pet me dog I drop it. The woo cover crime me dog won't pray do. And then I'm a junior share your disco shoe. Me and you is just a double do. I'm go yeah Jimmy Kwedu. Ya bobo to so na me do. Me say ya bobo to so na me do. I experience the ultimate in comfort and luxury at Fosu Plaza Hotel. The latest hotel or town. The Fosu Plaza Hotel. The Okofrodia at the chairman of Botanso. I brush it yourself. Identify for how. Your comfortable and luxurious rooms for home. Conference room for all your conferences. With the Fosu Plaza Hotel. There was saloon papa. One of the fuck I could pay more for Fosu Plaza Hotel. After what Banis is here, home. Restaurant Papa Beam. Look at the continental dishes. Then I be with you for Fosu Plaza Hotel. And to look no further, open baby at the drone, open baby at your conference, open baby at your event. You Fosu Plaza Hotel. You go through the at the Chimno Botaso. You brush it, you say, identify for her. From Penny for your reservation, your Enquiries 0530 04 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. And what you for Fosu Plaza Hotel. Well, I'm the special good morning and come out. Meals by Anastasia. Meals by Anastasia. And that's not to say.
so and an idea. What you let me say, me, I go down, don't go at you. Oh, come in one and in you. Then tomorrow, see, I need to me. We are needed. Need them more blow. Oh, listen, we are needed. Oh, need them Your fan would down why and one proper. Say I'm past Obia kono de no do 106.9 Johnny live on Facebook. I was very brasso. The discussions, no, yeah, the broadcast can see Lumba in supernatural mineral water. But you're fatness and penny fatness and pay. Yeah, baby, didn't come on Johnny live on Facebook. Oba, no, I share link no. I'm a full being so to me. I should be and I pay me nafi. Mema and penny for aqua nafi. For discussions, no, for so can't get to see Lumba in supernatural mineral water. One of that Roma and then no pay. Yeah, the discussion no. Yeah, the bro. What's the idea? You're in Shabba. Could you some maybe? Good morning. Yeah, good morning, Hitman. More kwaba and so be Major so. Right. Kovi, Martin. Good morning, Hitman. Martin was a good morning. Martin. Set me be about God here. Nyame adom ye kuru. Right here, then Yankopon say papa. When him the India or cancer. Say when him kusie. Kusie ide. Say ununu bomu ne wempia na wode mako meswa.
egu ni bom na odi jaguma opia na ni so tan no nti yasa ba bia kwan na kra na opie fa nti mane nyonwa me de minim de nti ameka no kwasam I was Johnny live on Facebook and pay Johnny live on Facebook and pay na for discussions on the from bro kwajo nkoma no pay me pesi edi no nipa ye dada sitina mu no e de wu bedi de wu befra ana baby a wodi wuti ebeto ye dada sitina mu no de wu bedi de wu befra ene baby a wobenya wodi wuti ebeto na ewiase mu no sabe enye wo bia na Nyankopon ato ne nsem a watumi asifie dodo na kofo fie ani ya rente ya high ani ya timu na Ghana ha rent ho nsensem ayade a ha dwene papa and pay me pesi edi hu nkomo and join your live on Facebook nkomo ayedi nyina no wo so ba no wa share link no ama ofoforo bi nso atumi ahwebi yena ya rent dan wo man Ghana mu issues problems do so papa and the problem is between tenant and landlord foforo kura ba be hye mu agent for biya aba so ko rent dan wo gene percentage one farmer na ko yensem pi ehun komo de bebre Ghana ha wo man Ghana yatim titru nkra krom ha minim ba bia wo a wuti anopa de ba rent ho nsem no eyade a ha dwene papa kwadwo anopa fa mic na minti wa anopa right brako bra menase na yamfa nchia ne na se menete fo no bio na yanka se yamishra wonom ma bibi obia wa wuti ya ne achia no ane kumasefo echiachia mo central region finfin mantemu ne enclave premantem some part of Volta region and then eastern region as well listening to all of you and pay no rent 1.7 no nipa mienu asem ne ye kan the west ni dan ye fa ne se landlord ana landlady ana NF so tenant nipa ono kwa han dan no because say obi an ko han dan ye nya fie wura so we Sudan na utima wa wo dia but for me to call you if you are meaning say me to them ana me boa no crepa nti say wa Sudan na utima wa wo dia obi an frɛ fie wura but behind there me boss no nti me fie wura ne and o hwɛ hyehyɛ hodo a o man ga na aye ade afa edan ya han ho a ekame aye say o man nhyehyɛ ya efa edan han efa nkitahudi ese da efie wura ene obi a obehan obi edan ene agent fo ni ntemu no bra kobra o man ga na nkasa mra ne de enya adwuma kra to me hwehwema kakra maye no ene nipa bi a me no mo ade nkita ho ene ye ne yankasa some of ye ne experience I mean yenya e wo dan han mu ne ade no tumi hu se o man ga na yatim sisi no efie wura ene tenant ana se obi obehan dan wo ne nkyɛn ene agent o man ga na mra eye rent control for na hweso a ye hwese obi behan dan wesi dan opese o de rent obi a udi mra so no ye krom ha se die no ba kokura anya adwuma wo Ghana ade ntina me kasa wonim se ahyenkafo mo de ka ye adwuma wo manyim no de bia ye kase ene wo munyina abo short nko a so de sa na no na Accra mayor eka yes me wo fa se alote ebe kan se Christmas wim nkranbe de tu ebeye de bruta don be chichi ahyenkafo no fie bebre na go efiase firi se wonim se wo kɔ kaso a enkofa nipa ne nkogya ni nso odokɔ ne ade an ye ka ebi ye fiewura nani agye na dabafo ne bokro no dabafo ne bokro no be fiewura so nkae se obɔ tenant ni mikro no wonim se fiewura fo pi bɔ tenant fo no kro no wo Ghana pemra efa dan han wonim se ombɔ tenant fo no kro no I see yes fiewura fo pi bɔ tenant fo kro no wo kruma pemra efa edan han ho eni obi beka sa na nhyira ba wakasa na edan no aban na sima me ana sesa na ya ka me na me de titi mo dem de asimi dan dem pe na magye dem pe na me ye won ti ase tu ade nti ni wan kwisi dan na fancy wiem
na wanje chiri ukuru no wantenem chama me bisew adentina oman ne mra ne yemfa nya adwuma de a se untumi ni Ghana mra so de ene etufiri Ghana because oman no ye wo mra se ye hwe dwumade bia wudi bia na mra ne ye adwuma wo sa mra ne ye adwuma sise wonu se wuntumi mfa mra na wo oman mu ne nya adwuma de a na wo be ye de opede a ene hu nya se obetena manim enti krono kamia say ne man ketenkete ma Ghana nkonkan no Obia kamia say obia di hu fo wo manim kwanya mpenifo fa so fa koti kwan dwiri sika gu mbotom no fie wura bi nso so afa so dwiri sika gu ne botom a emfa mra kwan mu ono so sisi nipa woni mi say Ghana mra ai wo manim ne kire say wo ye fie na wo dedan rent a waji sika aboroso na ya bosumi nsia 6 months ene se utumi de dan rent wonu hu kwan se obeji obi kura se obetena dan mtemeji advance payment bosumi nso kura mra na ma hu kwan 7 months Ghana mra ma hu kwan sa se no de ye 2 years advance ene free ura for che wasanji security deposit kura ene de nanse na abeka ho security deposit so wutu afiri da mo na anase wutu afiri ho na wan se hwe a se ska no ye de ate se wan se hwe odo de ma ba wo se bibia o de bete o de besisi samra no ye if you for na ya na say law according to if you for yo but rent control for ne aba o man hihye mu no enim sa 2 enya dan bia you see according to rent control no bra kobna o mo specify ne ma ye wodan bia ne boy esa wodegye edan bia ne boa esa wogedie enti no ka wo hwe edan han na nkasa kra na anko bi pese wo han dan po a ese wokọ red control ho na ombehwe dan ne se de dan ne tie ene price ese de dan ne de e de han isi edan bia ese wo de han ne ye ho hyehyeye ene mre beta ho o papa no na ntumi si dan fama ma onwusu for be yet 100 years na dan ya kotre fa ho a na etwidwiri gu fom tie de otie mi ye dan ya kotre fa ho a na etwidwiri gu fom na ebo a wo pe na wo gide yanya ne saa edan ya ni pe timi agana bia bi nim baby obedwade bi nim enso bo a wo pe ene odegye ebi kura dan po bra kobra make say ne porch kura ne animu single room chain ni si wo obi to me de 500 cedis 400 cedis 300 cedis wo Ghana ha baby ni pe ne be ya aduane mpo ni ho o se wo mpa akọ mi amedan a mi na ma team wo dem de asim fie de mpa na magye na wache agu ne botom fie wura wache de agu ne botom se ye wo agent na no say emre mu no se wo ye agent na o pese wo di fie wura bia nim na wo de ne dan ma han a o man Ghana mra ne kire say according to red control for mra no kire say e say wunya license to me krata ye obi a fe ne say brokers agent or brokers mo sa ni pakuo na mo boa na mo pedan e ma afoforo pedan no e say wunya to me krata license ansa na wa tumi operate eno so mpo red control for ene be kire usika e say wunya percentage ese wunya every dan ya wudi animu dia han nya de wo pe ena wo be charge but ne okopɛ dan ahanya agent age 10% out of fiscal betua ma fie e bi kuraji 15%. enti yemfa ne se bia me ko han dan na metua apartment metua be say 50,000 ama if you wura e se metua 5,000 Ghana cedis e ma agent no 10% out of this kan me de ma no so person we agent a e se wunya office a wo betena aye adwuma se me office ni me agent certified make I say no rent control for any o man hye ya gimia to me say me agent am go to me krata me wall me license me wo office am te me ye adwuma enya say wo so de ya no afa oba bi nam say me agent o man mretia enya ne saa enti ade enti ne ye wo mra wo mayi mu na akwaye de say Ghana mra no ebi anya hwe na obia ye de opesa akeke we are not against if you are for some of we the tenant no so attitude emwa if you are
ene fie wurafo no bi ye suba ye de kwetena manfo fie ebi kwa na wakopra prechira kwasa ye bi fie nyina je sanya ne de nti wose wo no akone ba bi nyansa nim en mra na wo ho a eye adwuma wo red control se wo kwetena obi dem na wo se ho a ye wo de mra ne kafa ho ete se damages bi a wakọ so na se o make sure se obi siesie anso akọ eye mra eye adwuma e wo red control se san hye nyina eye adwuma by hwan na e ma mra na eye adwuma. These are the things that I see when you can't want them. Ghana man penny buy or the risk setting agenda and buy. But your best re, I swear back one Ghana for best and here rested back. Ye red control for department. Ghana for the red control near Yansha de who. A dinner or by Yansha de who. Ain't on my Ghana ain't me nyaswe ye beer. Yebeka say if you were so what den apese wo hanya what do pese wo do na hanya bra aswe we na fa wo dan ho enkrata asem fa bra ane if you were fa wo number bra na kire bia wo dan no wo na fa jampanimfo no bi pedanya wo mra so ye we hanom wo mra office ha wo pedanya go to this office say me pedan wa ha me pen area say wo koro mo hwe mo nkratam na bi wo ho no ma wo ni fi ready ehun kita ho percentage yes of feel agent na waje na ko wanya dan ba we de entesa yeni aso ye bi obi peden so okọ so okọ pedan wo ebi ni kure yim entigana ni nam na wo won twetwede ene ya dan janga sabe emwa kurom de ne ho oden ne wache de obetumi na we de obi apẹ ene wo ye efe wura tu afine dan mu de opẹ ne wo ye time ono pese wotu no otumi tu se de opẹ bia because otu a ehin na ade ekọ Odi kwe kwabra enkwesi hwe na osika hye. You see, said the rent ho sense mokro no. Se obi pese woto ne dan mu kra ebo opese woto mu no percentage opese wo de ka ho no. Enya sa afi bia so a ese woto dem as fie wura o. There be. That's not what the law says. Yes na edan ho mra ne ka ho. But Ghana hakwa de say said the afibia do 2 petrol ni sa na fie wura for so ye no. Afibia do adan obeto no bom. Na percentage so bitumi tum be say 200%. Ebi ojo be say bia 300 afi so tumi ka na meje 500. Untumi ntua 2. Sa keke. 2 obetu nso. Enti ese wonni bia bobosia because ebi a wo ho so so obetu utu abebre. Tina say you are forced. Say ya de a enye say wo ye. Adi nti na Ghana ne de yete saa no. Se ye ni aso ye obi pedan ye okọ ho se ha eni me pedan nti me ba ha benya bi. Nti obia na mu keke se me ye agent. Na ade ba kwa ni ade ba kwa ma na ye yakọ agent for so ko agent for no mu ni license no Ghana ha. Ye ntumi nya nipa be ye 20 pom be yi o mo license o mo ye agent for. They don't have it. They don't have license. Ye nya nipa 10 pom so mo ye agent for Ghana ha o mo license o makọ ade approve by rent control for ye nya nipa tempo Ghana ha a mo license o mo betumi a kire ye say o mo ye agent for amra mo ho kwan a mo office a mo office nie 10 ye nya o Ghana ha entire Ghana all the regions kabo ma Ghana ye ni bi ye nya nipa 10 a mo tumi wo license a mo kire ye say o mo ye adwuma a mo ne rent control for dinsa wo so okrum ha no na wo pedan ya agent na wo kwa onimi say dan na wo pe no wo benya wa ha obedi kan akọ kire wo bi wo ba bi foforo dan tantan a wo mpe wokwa na wa juice ka odo konkon ade a kila betua wodi agora obetumi de wachine dan ba ye 10 ho ni nyina betua sika na de wo pe na nka so onko kire wo odi obi a wo ha dan wa Ghana no pa de make o se meboa ofra wo meka before pa agent be ma wa hu ne dan a wo pe no bra kwabra na odo wakọ dan ba ye 10 ho ni nyina so wokwa kila betua wonya onya duonim de wo konkon ade a wo bo akra betua sika na sana mrane kanana Debbie me pedan wo ahasei edan type sei na mepe odu be chinchini mu atuatua sebe nkwasi sika bi saa sadan na nkasa wo pene kodo no odi kwa gigi sika de ahye ne botu ukonya so waje 10% waje 10% account de oje je no nka percentage no ho you see say ya ne saa na so ma na yetimu no aso bia ya de ope di nti na ye mra
On say Ghana Police Service for JJ Ashenkafo ni sika. Yesi etiem na meboa. Na ye ka ho nsem. Eye no kore etiamra. But the onso asi ne den oden han no so wo mra yesi wono so ye den. Odi so wonso so akwa han obi fi a wotim no so. Wo so wo mra yesi wo so ye den. Odi so. So the law must apply to each and everyone equally. Now Rent Act 1963 eka rent control honsem. And rent control and as a rent control department. One kwa na betumi ahwe rent advancing, pricing, and enforcement. Na make achiro no. Wo fiewure bia ntumi fa ne dan enje bo no ope per Ghana mra no rent control law no. Age edan no nka na make say se ye nya asoye bia. Sa asoye no. Ebe hwe se so obi pese ode ne dan ma hanya. Ese ode sa edan ho information ekwaja asoye no. Na rent control for etumi kira dan no say dan we de ne bo se na betumi de aden. Age age. Here is the case our money ye ni bi. We don't have it. And I will have me can't me. You was ya. So be person dan rent here. Or what information you could ja. Penny for some what down or ham person me hintino. In ye no or money feel that trans feel that. Would die or the abandon the ye. Your question no both say na between the day. And the idea pay or mine namra. And yes, I would trim the open out you. Debbie pay or man namra. Into your best said your man econo. Your best Ghana man penny. John Dramedy Mahama. She said, Yamiadum, or the resetting agenda diaba, or resetting and pat dia, said your cano. Or resetting for baby, your best another. Eh? Then you will be a bit to messy dance. So be a suicide dance. Obia when you see cabus or person sit down the hino. On to me, yes, Edmund. But you're not nipe why Juma. Naka to your or better renting. Yaji 1 year, yaji 2 years advance. And I'm making low income salary, or better rented. You see, ne? So, per single room self contained. Ejana bia ni bibia hyemu Ghana ha ye ne ye won kra ha ne de areas na ehoye aise hoye kakra ogu mu aise wo city ne mu kakra no bra ko bra wunya be less than 1,000 single room self contained and can 10 million do obenya no funu no yes baby hoye kakra no wunya ne less than 1,000 single room self contained single 2 years room ne ya 2 years advance na if you agent at 10% to you get it. Until for now, San Echo, a big 1,000 to 1,005, single room self contained. Apartment for one day. Omo how the Bimukro Mujin were you dollars, maybe Mukram Triani cities. Apartment for no. When I'm a catcher. If you move to me the dying high as much as 7, I think so be behind 7,000, 8,000 in Abos Mukruma. The Bimukraja dollars. Oh, Kruma. You see, say your minus are on. Ne ye nyina ne ye say o man no obia pese ono nko ayeye onwene obia ho and ye kwa da countries na omo e develop ko omo anim na ya sa na omo ye nana se mi si dan ya de mpera me degie de maka ne no ano no opa akọ yanya ne sa o emla ne ye adwuma pepepe intina de na omo we nko ade obia de opei ye best rent control for Sasha ya na me say wo ho nso akoye ghost department I say yen shed enya adwuma and me na yen nyina nim say ye transfer yen sabeka senior rent officer head of public relations Edman rent control senior Emmanuel yegusu enne didi nkoma yegusu ase ye ne be di nkomo na wabe cheche ne mam na asoye na nkasa die no ono mo ye obi be kwa sensitization omo kire Ghana for public education se be ya Ghana obi a wasi dan be hu hye se odi so education dey ofom obi a opedanya han obi hu se na ese me ye no me kotuna obi fie a se na ese me comporto me ho emra se na ese me di so me pese me to dan me dan mu ase fie wura percentage ben ese me tum per dan ya me wo no wo better rent control ho sama na dispute resolution so obi ni obi twema nso a if you wura to tenant anase tenant ebu fie wura kwasea ene krempo ba kobra udi akira be kwa obeja sika hwakọ me na me ka kire obi atwema nso abepem ne wantumi nsia no watwa so amanfo sika pia kam efie wura fo bi sika akokam a wo monsanka sana tenant fo bi so efie bi agi o musika edi ayem kokro da dwon o musika akokam o monsanka enso sanka mlane ye adwuma na maye cut line say na tipepe pa ako bia ntumi sise ne yonko but because of some mlano ya ye but enforcement why na mamra na ye adwuma why na mamra ye adwuma enti going forward no me dem hu ni say eso o man no
etumi nya asɔye at least anya hwe kra no every district bia na nka yɛsɛ wasɔye ne bi wɔ hɔ nom municipality bi yɛsɛ nya asɔye ne bi wɔ hɔ nom na nka saa asɔye no ɛnkɔyɛ sɛ ɔman Ghana nyina red control office ba ko pɛ ne bom da bi yɛwɔ department akodo every district ne yɛsi wopɛ sɛ wɔasi wo dan wopɛ sɛ wɔde hanya kɔ hɔ ɛne ɔma mo yɛ adwuma no kɔdi nsa wɔ so wo dan ne ni perifo ba kɔhwɛ wo dan no ɔmo kɔhwɛ a ɔmo akyerɛ wo sɛ wo dan wei sɛ ne yɛ wobɛtumi de agye na wa wo pɛ dan na ha no wakɔ so asɔyɛ hɔ nom na ɔmo akyerɛ sɛ dan no wo pɛ ne wɔ he ɔmo pɛ ne area say okay fine ɛdan yɛ aba no mfoni ne gu ha yi wei ne wɔ hɔ nti deɛ ɔpɛ no ebi ya ne price ɛda ho ni na ɔmo regulate ne kama efie wura wo ne obi ani asɛm wo kura wo bi ne efie wura kura nka ne tipa yɛ bia ana meboa wo ne tipa yɛ bia na percentage ɔma no so atumi agye toɔ wɔ so ana meboa deɛ obetua no ɔma no so agye toɔ wɔ so deɛ ayɛ den ɛda yɛ mpuntu dwuma agent phone sika na mogye no ɔma de na omunya firim ɔgye ne wakyerɛ hɔ akyerɛ din Ghana nya hwim firim bɔkɔ efie wura fo pii si ɛdan ɔmo gye sika na watwe madwe aba baby so and the most of agents for no ɔmo bɛgye sika no but ɔmo ntua tax bia wɔ so tax bɛn ɔgye gu ne wɔtom ɛnkɔ baabi a but deɛ ɔno tɔn toast tie ni yo deɛ ɔtɔn tomatoes ɛwɔ kwan na ho no wakɔte ticket 2 cedis ɛde ahyɛ ne nsam obi akɔfa just jenne a ɛso no wakɔtua 2 cedis debia daily bese sɛ nipa na wɔtɔn jenne ni tomatoes ni sɛ ne wonya but every day otua 2 cedis ɛde ma AMA KMA ɛne ade but deɛ ɔno no so yɛ agent a ɔno kora ban nim no tumi de dan han etumi gye bɛyɛ 30,000 ɛwɔ kurom obi tumi gye 3,000 ɛwɔ kurom a ontua to ɔman ni nya hwem firim nti ade nti na yɛ pesika yɛ ɔman ni yɛ no aban ni ntumi ntena sɛ digitalization aba nya so mfa so yi yɛn sisi asɔyɛ department fiwura fa ɔda ho nyama kogya na aban hunum ɔde hanya percentage sɛ asa aban sɛ tumi yɛ den ɛka na aban boa wo sɛ bɛyɛ adan no kora han tɔkwa bi anya den ɛnkwasi akyire because wo kɔ amra no wo betintim wɔ hɔ a tenant agreement no ɛhɔ na ba kɔyɛ no wo ne rent control mpanimfoɔ ne fiewura ne te hɔ na mo de mo sɛ atimase sɛ pan wo kɔ a akyire din mo bɛtum nso a ɛhɔ na mo bɛba na mo atum obia ni manso ne yɛtena kura yim ɛna obia de ɔpɛ saa na de bia mɔborɔwa ɛna ho kyere no me de ma no sie no yɛ bɛsrɛ sɛ Ghana man pani betie me de a enkonya ne saa ma yɛn every district every municipality bia no yenya rent control office bia no ne de purposely ofiewura mfa ne da ho nsɛm nkogya hɔ obi pɛ bi ɔnkɔ hɔ no nko han da no wɔ hɔ na mra na yɛ de yɛ adwuma no sɛ bɛyɛ mra ne bɛyɛ adwuma because ante saa de ofiewura no wɔnkɔ hɔ ɔnkɔ ofiewura Ghana ha fiewura ne sɛmfanifo amfa enforcement na ma ɔmfira nkɔ rent control sɛ me dan han nti mo price ɛnya adwuma ɛna obi dan pa sɛ de tie a wɔde han yɛ janabia wi ni hɔ ne hwe sika ɔde gya ba akɔbere mu ɔwerɛm nti ɛbɛsere mpanifoɔ we de sɛ Ghana mpanifoɔ na nka sɛ ntu ho na mo de ɛbɛkɛsɛ agu kwa it won't work and they be at that doni be ɛbɛyɛ mɔbɔ wɔ Ghana right kwadwo me da 32 minutes after 8 a.m. here insuraba kwadwo samebi ana ye train nka no Kofi imagine good morning Hitman and we are back ye di rent ho ensem enkwabo Hitman on say they be these are part of the things in tia man for say emranye adwuma okroma say onim say this is one of the major issues in tia Ghana say you can say emranye adwuma because I could clearly say esimi boaka say 60% of Ghanaians any baby a rent control office poor. Yes, very true. 60% of Ghanaians any baby a rent control office in poor. Senior Inshiraba Kain. Inshiraba stated clearly say, Ankane papimwa, Anke was say, at 9 modema renting in ano, rent control for any the institutes. Inti anka agent in same year yeke Kenya agent for 10%, a BG 15, a big crowd jibru 15 of course, or the whole site on ma or due 50 cedis and 900 cedis, depending on the place. Na se udru ona se wani nje ho ono no ni 50 cedis and 900 cedis de ubetu yama no o sande wo kohwe ba bi foforo so a obesanje 50 cedis and 900 cedis kopem se ubenya bebi a oyɛ den opɛ na onya bebi a opɛ nso a wasan betu ya ne percentage that's the 10% na say 15% which is very bad and rent control for you aware of this issue rent control for you aware of these issues, but then on my found, because it's becoming too much.
was say mum see to it say tenant landlord the dime my rent say price say no dem ma price say no also dem ma so betum mpa e was say money ni nyina ko agreement by your kroma say landlord sorry or to rent mu nso a onye renovation maintenance a very poor rent say landlord at the rent in my hand or the amount 2 years after 2 years no obesan the amount rent bi ma obesan 2 months after 2 years meanwhile wona wo ye tenant now to dan renovation kraba krampa na wayi nani renovation ba na wayi nani Hitman this same issue e bi ba silver show so which are landlord we si fie nipa 38 na gum edwale ye ba akopɛ which anke wo say o enia edan o de ma rent nyina I was say rent control any den ewo mu bi na wa kire say enye advisable say in 38 at compound house na edware ye ba akopɛ ntim 38 na edware ba akɔ ena ejanan bia ye ba akɔ so nti say ba akɔ enya white a emma e wo fie o nyina possibility so o menya white and o menya yare bi very high possibility say emma wo fi o nyina benya yare bi very high and it's becoming too much but I know say rent control offices what has say no emu ejumafo omwom omo ye ejuma ye tu omoka omo te wonu ye tu omoka but what are they doing then omo ye tenant behind dying na wetu ya rent awie other bills o tu ya wo fi okra sene rent a otu yawo meaning fie bi a oje water bill any boiler fee 500 cedis enkran kroma say oje boiler ni usuo sika 500 cedis every month say wuti fio bo so me so probede ubetua enti Hitman say 500 cedis na a year 500 times 12 se busumi biano otua 500 cedis enti 500 cedis times 12 saying 6,000 you be rent wo kroma wo which are 6,000 ne krampo no ebetimi aye se oche ne rent fee mu 3 a emu ba ko na 6,000 boni ben ba rent control for kroma say a omu ye ayi omunim say ye kan say niama we nyina akoso dia we bebie nu we wo kroma say ye koso a other agencies say wo kroma nyina enya we even rent control officers ni bi kura mpenifo ni bi krampo a rent dan a they know what I'm talking about at the end they no credit wa na waka ebi ma rent dan ebi me employees one mama rent dan a they know what we are talking about here. But then omo ya fa omo nye hwen fa e na Ghana say nipa ebre anka de papa mu mpo a rent po de o hand down crampo na this issue crampo one issue be o say tackle pan say landlord su o2 na on maw ye kan say notice bia no fiti ya oni nya banta o si 2 beji usika ne 2 meanwhile e was say o man nipa no say o meji ni sika mpo e was so tena dan mu for they can say a month or 3 months nipa ne pa no e bi obeka say ma me 1 month na ba ye hwem bro mu a 3 months of them adia ba ko so a high as Ghanaians no a lack of tenancy agreement yes between landlords and tenants verbal agreements in kwane ko so most tenants moving into facilities contract be any so yes tenancy agreement be any and misunderstanding ba nya say you two are no misunderstanding ne ba sa na no na ubetime wura compound house we yesiri o but funny ba esan serious so be ba pana landlord ne tenant ba twede unia anka ne papa mu kwampa wo say ko pie rent control then they solve the issue over there. But na America no Israel can e was anka district bia no e rent control office there ho but Ghana has say rent control office Hitman ubetimi list rent control offices a ye o kroma say awunim untimi list me say 70% of Ghanaians any maybe a rent control office wo
Nti each and every day bi omo no tenant, omo no omo landlords for ebo ye kan say atwede. Anka tenant ni ba konyem landlord ni ba or si two free dining. Tenant nsi mi ntu or si makwa to ceiling. That was just 2 weeks ago. Tenant ni dan o dem what two ceiling no. Say how they own two. And a tenant nso own two. Ade abenyem ne baba. What you say? Enquires say me one man. Na ye kan say almost so. Wait and you're right. And you're right. Ade ya manye moba. Manye moba nintino. Mean to and free dining. Me see mean to cause me time on swing. Cause a man saying I'm here. Me demand. Na say me time on swing. Train na me time on swing. And now person me tua. Family ka mama. Na mama 3 months time. Na me de me fam pe baby. 3 months na me to dining. Na me de pe baby. O si debi. Ene o free adwuma mu bae no. O da ho nu man hu say landlord akofa can say carpenters wo mu two ceiling no. Ama wada ho here. Wada ho sa. We ye the bobra. And there are a lot of issues be on man. Tenants for ni face ya Hitman. And you nyina na ebeka. But callers for ni bema. You will see say a man for the ebre. I just will be your landlord on pen okure. And obe fra obe twantro. You Mate Kofi made us an pay. Ziggy adroni an pay. Ziggy Mate. DJ Hitman, good morning. Good morning. Bibi aboko dear. Yeah, me na do more. Rent for you. So rent issues in Ghana. I had been part. A brand new coin to me fatel. Senator me no. Hitman, we dey say me can be if you rough for. But the me when say, I mean they can tackle the rent, the prices no. Almost say, we are not a BB or not only competitor. Sa neba. Ghana hano housing ankasa no aban ankasa no then why ya fa aban ankasa no se fan say aban si fie bebre wa ha na say ba ko ya sagara mi then affordable housing me ba asam na me kan fan say sa affordable house si aban si covid mama zigi making point aban si bebre bi wo e bia ye kire he ya refa area e ko na ka fofo salagara fofo a e bia mi ke me ko na me nya 500 200 da itu nyi say ye tenant ye bre na ba ko han aban efie no ne ajai ayi ankra de ato because what option be bre that is it akwai say me more network video tama network se ba so foforo network ba ko bi wo to ani phone kra na number 5 million 310 wo de to phone ba ko 5 try ayi onya competitor titi ba form so do so tini de ba form it is a control rent control issues ye tenant any landlord ni face no even landlords according to them no me be say be according to them no obetu antokria fee then fee say edu busumia na yearly beba no annually beba na fee sa aban na kasa district no hom na pia go no efie ra ne so no enya de ketua ana wo pia gu fie ra ne so a ono so no the last consumer no na obre efie ra no be pia sa kani na agu ya tenant no so o nti aban no sa nyoma we me say endra me video bi na one of the guy bi em talk China na o cha hotel bi akọ han o se obi na de ko na o se hotel na enu o ba Ghana skema enu 3 million nu la hwe nyoma egu hotel ni mu a awrade e Ghana had a so be go to 5k wow it's the issue about a housing in Ghana no aban no it's not nice from especially the capital cities no it's not nice from no see sa adan be not so tesu nko ade a omo han no mo fa ye life ni agro because any option who kwatena dem na sebe o se tua aha area hypo dey say single room self contain open na 1005 and now benya and e be 1000 dey na be na bibinim ba open no normal dey 1005 and now benya area inte no sa no ye ni option e say okopesika na kwa bia so na wo han inte yesre aban yesre na onye bibi fa house no e dan ya wasisi sia ono say affordable house so be konso na ye $10 tell them okay affordable house so na akwa expensive houses $50,000 $50,000 affordable na akwa affordable akwa expensive woman na one studio bedroom apartment na there ya kra ni say some of the tenants some of the landlords ni landladies no ukọ mo ha utia foreign currency o your Ghana house you dey be see any foreign currency so ukọ mo ha foreign currency na betua wow na me nya be ma insure na me tisi no ka bibia about say I say you need some you be o metima gather rent ni bi e dan be ni aka bom e bi o private institute ni bi ho mo yes a o gather dan bebre bom no but no is it okay o issue it o price no mo pe no mo de to so wow ka fine idea say e ba ne sa aban na kasa no on sisi dan no te so man o te so man be boyen to the brand woman TF1 na so mrem na o ma dream right one of us man akwajo voice here na fe your voice no everyone
Ora Kasu or rent control office and what in some way a tuja ebra one DLFM news team don edin komo your voice new year you be met your phone so abrem na won so watch one adwin ene anapay. When it comes to the functions, as you rightly asked, we are based on law. All activities are based on law. The law currently what we are focusing on or what we are using is the Rent Act 1963 Act 220, which comes with its regulations. So that regulations gives us what we must follow. The processes must follow. But when you look at Section 5 of the Act, that is the Act 220, it has spelled out our functions, the duties of the department vis-a-vis the rent officer or rent manager. First on the list is an assessment of a recoverable rent. What that means is that if you are in somebody's property and all of a sudden the person raises the rent, increases the rent to unacceptable or unrealistic, you, the tenant, has right to visit our office and do what you apply for an assessment. Likewise, the landlord. Probably you are somebody is dwelling your property. You don't know how much you should increase the rent. You also have right to apply for that assessment. What goes into the assessment is that the officer who has the applications has come before will move into the property. Will look at the value of the land as at the time you made the application. Look at the state of the property. Look at the amenities available, whatever you use in building, and then the quality of those things. All this will determine how much the person should pay for a period of 2 years. Because you can't determine a rent and then you just leave it forever. Definitely there will be depreciation, there will be, even the building may be deteriorating. Should be realistic. Right. You might know Hovi Posu a PRO for the rent control department. Could you? Oshe nsema waka ni ade na. Anybody can bro so ano. And nsema digi kan ye no. Ni nyina saa na yesen ka oman bia na ye no. Se oman na yeti won se ko ba se mpanifo kora bu bebi se kuro bi a preko ni mu no. Aponche kora so do so adosra de. Se oni competitor bia nti do pe na obeye. Enti ni nyina so ne se oman na yeti mu no mra na ye wo na se yedi mra no so. Emfa ho sa aban ensisi bi ma ye no. Ghana mra no mo ye ma ye se ye ne yenye den. Ye ndi so. Enti se ko ba sa aban si den bi ma ya. Emla na efa dan han ho no enye adwuma enye ye ene ya sembisa o sa ban si bi ma ya na wote Ghana na ya ye mra se mra ne sei na eka enti wo pese wo ye business a fa kwan we so na sa ban anye bi ama ya sa mra na ye adwuma ye chi ma sembisa ni right 0593406565 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, Mira Hitman. Alright, Ivan, sana pay what promote saying. Yamia do me boa baso. Yeah, that's it. Juma moye. Me workshop will be work come to 11. Now be head drivers now. I'm on 40 mo pa. Yedanyamiase. Masa Hitman, pacho mpese o chre me affordable. Mu kakra. Me kase bibi affordable a chese ne bo ne da form kra. Yo, yam penifo e wo man mu ho. Omo ya brofo. Usi dan na waka tell them say $100,000. Eno na ya affordable. Debi. Yet your money she a champon no ye so new. The whole Dansuma estate. Ono no sisi ye. There was State Housing Corporation in Ghana. Then omo ye. Tema Development Corporation and then sasin cram for sasia wa ban Kwame Nkrumah J se ko omo finsi dan ma Ghana for no. Eno na omo ton. Ote ase na me see me wo to me aka rent control me gunu dadada Obia we tenant uni ufie wura nya asema panichel na boabu esika no esu a wakope bia ahan uye den rent control obetu Mira Hitman na me tia shaman baby ye fa ho low cost en na tie ne edisi dan no ye mpanim fo nsase ye na mumu dan ya mu de han mu de $. No bi obi bra na 1 bag of cement ye say Yambani for a woman, so woman to sound wagon. Onyami be tria franca. Only I mean, you. Arrivals, Yankopon, and Count pay. Good morning. Fine morning. Me about Jeff Rosay. John Passion from Tema alias Apoto. Mamiti wanna pay. Sometimes one who tenant Musu Muhadi. With the video is not for amount. Let me what I be and me and Namidi back more bag any Bema. 4 years. Obano Krame, me who I get them who. And Obano, million traffic. 4 years.
Some so na me catch be man so catch mo so. E dey price am ni mo no eye e ti mo fa kakra 50 Ghana bia ti so abo na me so be fa me ho afa. Be man no also onye but oba no dey waji atum be man so onye but obetu free what me say so betu free or dey be more 3 months. 3 months so on pie onko another 3 months onko onu ma se wa ka tell me o kan no me say me ba na ye o kan say oh, to feed them when they ought to feel better now. 1 year, sort of free, better on your dining. You, Mate, me that say. Good morning. Good morning. Me ba your man neso kakra ma me fro say. Eric ma neso wada ma won no from pa. Ma me too. Me too nka. Right, Mate, me that say. Good morning. Good morning. Waba je wa magi. Wa bodin no. Mami too. Na me sram enen samu amo kan dia. Na ka me se me mamu so mebam. Efieru afo no. Enye won nyina e na study won ye nipa bone a. Won de won dan han abodin. Na bi no mo betena fie ho a. Suban a won yi na di no. Enye o. On prefie. Edan ne so obese no. Na duru time a wo je wo dan ya wo be kone sika wo be stand dia kwose dan ni mu akoye repairs wo dan ni mu no enye sika ketoa enti enkrofo tete enkrofo dan mu abro no won wudi so ono na si ne de a ko be hwe no aye ne yie akoye makọ ha dan ti me fe no na makọ obu okura no o si ne de no onya nwie owie ya efi pa me so na no ma me bi otoa me so de wo tu ye fi pa wo jagu fie ho ene dan ne sani oye mu ma me ne maintenance e wasan ye no sika woji ye no current me ante dan na ode han ye ne ka won enti binu tena fie a won stay fie papa bi betena ye fie what the cat tower ye the 2 bedroom and hall ne boy ye den akasa ne boy den ye the man 900 wan timi antua 1 year wan tua dan ne ka ana me kon ye say ene e won tu no fa ne dan ma no we myself in police station call real control nyina ansa na papa sika ne se ne to be sin na wantua no de etu enti binom ya bro right obi betena fie no the wallpaper ye dan mo saa ofiri ho ayiride no kọ o ba je dan no so apenti mu kama no de atro enti won wa tena nkrofo fie a won bo dan na bro no won so won ntimi si dan ni bi da right me bi fie wura na hira me se wo sane wa ye me fie enti wo benya sika si wo da enti mo tena nkrofo fie a mo di fie ni ni e dan ne bo no ye dia e sa ban sisi adan ni bi okwa brochira aban sisi dan ni bi individual sisi dan ni bi e de mo mahan so won ji sika to ase e wo tu a won say bibi ana e diska na ma Ghana de entesa to obi betena dan ni mo anu ase no noko right atima give me that say anopai good morning me na ma give you mo asante zongo papa mami nti wa anopai nyina awie ma aban no se wo recontrol no wo de se papa gu akwa oman no ehunu a nya sa ne tana de so control bi fi akose ho so se wo si amoba no mo be honya wo mo ami ati wo mo ka sa se e be vie be na ye e bi se wa ti ye tire no mo ga sa recontrol for na kwa di dai bi office atia 2 years of ayi asisa sikati tiri ya koguo papa wanti bi mete ha edi wo mo gaza no o mo ba no ma sede hwanyan ye ni pa dwe keke asisa fo de gu ko mama asumbia ba o mo nje mo se 6 months 6 months na mo dia to ma e fi ru afo se o mo nya asumbia baba yo no 3 years 4 years o ba da no wanya wo de edarika mate me da se papa good morning. Good morning, Black Abraham. Me ba che fro say. Bidiane Tommy, Obia Kamana ni. Tommy mami nti wa no pay. The bomb ba so I said Danny Den na no. Mo le play, mo de no ma papa na bre. Na we konsu asemi. Ye tu ejina mo afọ ye tu mama. Akoye se Ghana for ni bi. It's a backdoor match. I think last year no. Red control or customer for the Kasai or say so could then be not when it is one blah or my say maybe home.
na ɔmo no nkɔ efiewura no hɔ na ɔmo ne ne nkɔka ho asɛm nhyehyɛ bebree wɔ hɔ a efiewura asini bi wɔ hɔ nom a ɔmo ani ngye ho saa questions ni nyinaa ɛwɔ sɛ wobisa na nea ɔpɛ ne nea ɔmpɛ no wogye tum sɛ w'ani gye ho na wobɛdi saa mmara ne so a na wayɛ dɛn ɔmo agye ama wo Mate Tommy me that say good morning. Good morning, Hitman. Meba cho wuti at 30 seconds yenko. Hitman, kanata siminchi a mamo na edwuma pa mo bo. Hitman nyame nhira mo. Na edwuma pa da bia no na mapa nkwa na mo de blanyen. Hitman mbisa se sa red control mo edwuma ne sen. Ntin ka edwuma ye de asi wani so se wo edwuma ni no. Se nka wo ye ma ho te. Ubi say ye fence fiewura ne tenant a red control no omo to na edwuma no omo ye na so ani ana. Inti Ghana ha ya wamlo nso samla no hwa na se ehwema samla no nipa di so ana se ekoso enkoso nti se de ye kana ba no mom ne ye de bibia ye de beto na so because na adwuma ye de enso anima timemfo omusisi ya pa Hitman nyamisha na adwuma pa mo bo ma ye de bia Right, Mate me that say good morning. Hitman Yes sir. bibia boko de Na me adome ho ye pa ma minti wa no pay. What's the Casano? What's the minti wa no pay? You see, I mean, me carry you me see you to me, I own to me. My bread. You. It's mine. If you have one, you have one. The Oji, a daily sika, a new Odia, not the name bread, Abalite so. Not the name or the Abalite, so. Because when the Sikana there was Sikana TV, it's in a light bay media, and your dear or the meaning of Ebecosia or better. So now, Fadia, I mentioned never son on the light, no, Sikana and Swan, no, I said by Jim. I know for two agents of one. Ebinum Edidoma Jim Cow. It's a only Dambia, only Dambia, but because of although consider a Dambia 1.5 and Omugio 1.5 no Muji Nipa Bako. If you remember me for agency be any sister be a coye. You go here, Sobia behind. You go here, Sobia behind. To this any year, no agent select. It's agent for me almost for it's almost so buying. Right, me that say Wasti. Good morning. What too bad? Yam fat me and sa na yam fat is so. 059340 6565 0534 050199. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, ma. Me pa choma minti ye for say. Yeah, that's it. From your auntie ama. Yo. Ukotogo a. U hide dan a. Omo mu ndi 6 months mad e wo ho no 6 months. Na 6 months no. E drew a na nipa ne say obesan atena obe to another 6 months. Ye ntumu. Ye increase price no. Utu answer 6 months no. Omo di 1 month sika to ho. So 6 months no drew na obekọ. Na bibia say wo fie ho a. E dan no ho a. Ye di ati. Next year. Right. Adena Ghana ha ye ha mranya juma togo ho mranya juma papa. So call agent untimi fa ni pa ko chinchin unim say dan ni bi wo di ni pa ko chinchin obe report you be chi usesi a inti Ghana ha no rent control for no omo ma mranya juma obi azimi fi aboso ontua ka me hwe na me hu mi ko rent as ni pa no ka me hu no ene wa tutu fie no mi ko rent control a yes mi ntua 1000 cedis ansa no be paper bi dia be tare ho enu etire no paper no be tare ho 2 weeks na nipa no ye hu no a ye be call police station no me tua sika be na police abe take inventory ye wi a ye be call court na court fo nso aba abe take inventory e dan dudu e wo fie na no mo dia ye be ma course bia obetua na nyoma ne nso yi a wo na obepe baabi a ode be kwa akogu na omo rent control omo ni baabi a odi nyoma ne begu e di emra no no na wa shi fast scanning nyina egu court gine dia police gine dia rent control gine dia right e wi nso a wo na obepe baabi asisa ne pani nyoma na akogu na mra we eye papa edamo asini adwuma pa amoye right nyankopon enka wonso ho papa what too bad 0593 4065 650534 050199 and now pay you can rent issues in Ghana tenant and landlord. Good morning. Uncle, good morning. Uncle for me. Me pacho mo hu ye papa na won so e
Pocho Masum Hui. No fraud then. Uncle Pocho from Mammy from Pacific Shaman. Mammy Fakasa Frashaman, Mammy too. Uncle Mopocho, I done me answer me awaking. Mouse my rent, be banana ming a margin than more rent. Bibins and a more rent, Nimpanage mammy 1.7. And I do 1 year. Now, go point out the 1 year and the pet as well today. I bet you 2.2. Hey, okay. Yeah, and uncle, a light corner cramp was me Daniska. Uncle Melinda fan, moon use iron. Uncle may not 2 bob pet. Manson, no so edgy 56. Uncle is the only lecturing and uncle signs and what happened the one shene and paying for the wood you mamma. Martin, you bet to one papa. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much, Sante. Yes, sir. Gideon Ubrini, young quay. Mamincha, and one nam cacrebi, and fanye, and fatum cacrebi. Could you well go ebreso? And what's I advance quota, Bosonian, sir. And no pound obedient Bosoni. Could you voir Tablen Lad de New Tiano, January 2020. We start up in 2025 the same price. And so the same price. And more 5 kilos, send me a ton. Over 27 few, send any a ton and a ton. Patrol 1 gallon, send me a ton and a ton. It is all kind of rent control say, can if you will be on a boat or okay, yeah, my resume. And one of them see me that 2020 or watching you. Self-contained 100 million, Sikada then. Maybe we see me 2021. The Bonka 150 million, Sikada then. It is also a man the media. Eh, dear, 2 million a month. Mrs. Superman, the enemy 2 million a month. Wabra Kwa, a cow, no boy, and name me botchans, sir. It yampan for no shadan, yes, sir. Almost you get my young water. If you rise the dress, Upa, one day, one program. Tafadabo houses. Which is ya Kawamua, a better yet millions of dollars like Ghana Bossa Ekam. And when the Jenny in a go, more bet you will be said, what's you, Diana? Father say, now what crowd carry and you knew about what would $80. Right. Anything, oh, man. I am but I'm more than Gideon Medase. Right, Gideon Medase, Papa. We'll do a very final call and then we wrap it up this morning on the breakfast show. Good morning. Good morning. Me pacho Mrs. Mintana pay ma mintiu. Na kwa bra no pay bia e fine. Nyame adome ho ye pa. De radias. Na kwa bra efie nsem ene direct ene efie mu atetena no. Edu be bia edin. Obi fi se o ye fie wura. Ntu ne ti fie a odo be perform saa. Na wiase na ye wo no. Aya na ya dwen se wo twe se kan kwa onko so pe na wedi ewu. Ebi kunkrofo we fie mu omo de atemdidie omo de eniya omo de niam basa na omo didi nipeni woni obi ti fie na wo ye ne yi a eyo nye wa wo no nko na wo se oni ti fie a wotumi fa ne se wo ba efie mu asetu na wo ye ya ye tutu kwan a ye je ye fie wo ye village ya be tentra nkofo free nya ye famu no omo hu ya mobo wate na se wo ye obi de ya na wo so de ye ewi ase na ye wo no se wutumi se esi obi a nso de ye emfa wo se wo watumi atofie emfa wo se wo watumi esifie fo obi de hye wo yem na de ne hye wo yem a ewade ba kai wo nso wo de e wo baby na ye ya ye tent na efie mu no nso no ye mbra ye ho ase edu baby a na ne ma bi ya ne ma bi aye obi fi se wo esifie nti se wo nipa na awetimu no wo ya aboa ma no ana se wo nsem fata omo hu nipa mobo na akwentufo obi aso osue ne ti aba okay, Obia, Mudia no more in Kababo, right? Omuya, yesterday on pa. You, Mrs. Minta, that's a papa, Pabusia, yen to me, and for course, and be Yenda, Lumba, in supernatural mineral water, Yenda one as a papa, son of pay, Wokoyam, one not one so, Ufrey, and now what do I venture a buyer? Tenant and rent issues in Ghana, landlords issues were Ghana, Hanuno. You best said, Hunko Mobium. Kajo, Yako. Yakoyam Fanchana, and I say, man, a tea for no now. Nyamisha mo na yen kanchre ne tifo se asema ye kan bia no
ebi ye good pa as if you are for ebi musu ye ni pa bono for pa as if you are for tenant na ebi ye good pa ebi susu ye se bi ni pa bono for pa me tuwe me sika me de CSU obi dan me catch you mbehwo kapre bentua me ti baabi a me fa ne se me na me te ho nti se bibi nko ya me na me bre nye fie wura that's me. But sometimes wa bebro ho ase se obeboa na wa ye fie ni ye na fie wa na fa so ye jimi fo these are the things ama nipa bi ebu o mabam efri obi so ye good pa oboa nipa no na nipa na take advantage of fie wura na me fie wura tirima ye den mimi say de obi dia ye minti se me gwoje obi da na na se nwina obi se me de misika be because of the obi dia ye minti eba na sanso ane mwa pepe se me Ghana fo mpeni fo no mutie ne chia se Ghana yeni affordable house and na man kan ho asem no me share na man kan ho asem because we don't have it. I wonder we need to discuss this on the morning show. Yeni bi nti Brazil gimanin kana command to ne but say CCB we don't yeni any affordable house. No yes CC we don't have it. I don't want you to talk about it. We don't have affordable housing. We have it. We don't. We have it. But the system is not working. System ben e da na o masie no the price ne say na da so and your term is affordable housing. Ma men kire wade e da na o masie no ho omo si dia ma omo class e mpanifo no mo hwe omo ho e na mo si dan ne se be ye omo ankasa omo ho no benye ba bi de omo tirato enye yen enti enye affordable house me pese Ghana in the name of affordable housing. Oh chairman affordable ne ye wo omo ho me si Ghana ye ni affordable house na wo Ghana ha ebi ni ha omo si ma omo ho mpanifo na no mo si dan na wasaglame na enye affordable house ne ma Ghana ni ordinary Ghanaian e ye omo ankasa class political class of what am na ko hand down what is bisa ho wo manka sampanimfo na among themselves e no motete wo e conflict you can say conflict of interest sa we ne kura mo ye ne kura so mujai there is no sense for ordinary Ghanaian e Ghana sika no mo chedi there is no sense yen say be anim for that kind of affordable house in ordinary Ghanaian Ghana ni be na wote anoma o ye ordinary Ghana betumi akọ ha sa dan ni bi e den $100 na ade no wo betumi enya affordable da bi Obia na wetumi akọ ha sa dan na wo ho no be say 2000 kure month ebi ni ho akese ordinary Ghana betumi we hey Ghana na wutie me fa she otrim ye ni bi aban no ni ba akokora for ordinary Ghanaian enti ye na ye de na ye wona amanfo anye sika om de aye no eno na ye mmo na mpanimfo mamla na nya adwuma maye na ye na ye ho ntoye na pa se Ghana mampani be si da won ba bi di utra de krache ha ho na your ministry for works and housing oh chairman some ministry de nguro na fa so be na wo so now the table no so forward yeni mama yam be there na me come be housing ministry ayima na mo ye state housing corporation mo ye adwuma be me yam be there na me I say wo we se meta me keke yeni bizigi de me nim so wo bi dia so betumi akwa me dia ya ma na baba yone ya me nko happy birthday e kodi ama ata aboaji Emmanuel dodo afa ne se Vegas na Vegas ye adwuma kuma kumawu Educated Health Insurance Office na Honorable Maxwell Amponsa Amponsa Dufo or assembly member at the Makume Waraso electoral area and was one na downfall na de nyina ata aboaji Emmanuel ado abona man say Vegas awo ye adwuma e wo Kumewu District Health Insurance Office was nya menhira no yo ne kese na woda we no oma ye die ni nhira na de pa bi wo asase we suo no ebi enkoman we efri Honorable Maxwell Amponsa Dufo awo ye assemblyman Edema de show no mo eye Kumewu Waraso electoral area and was yemfa birthday kesi we yemfa Mr. Ata Aboaji Emmanuel did I say Ziggy okay Coffee Bram Valentia says you need affordable house was it affordable there is no affordable houses in Ukruma okay because affordable houses are here one studio apartment yeah $20 now me am meet here me here then call afford for affordable house yeah $20 Abraham me edwuma me ye tu ya me cedis ade ye ton soro achechide oba ya goto bi ye ton soro ya achechide me am na mfo me ye den kwaji bi utumi tobi kwaji cause anyway there is no affordable the tag affordable house no e was say omo pepe free o no me expensive houses and I say executive houses cause affordable ne there yentumi yenjintum cause there's nothing affordable and it will be they will be selling it in dollars no enya affordable yentimi ntina kuro man kire me say affordable houses now Tony cedis now Tony in dollars
no, it's not acceptable. It's not acceptable, yes, it's not acceptable. Into one clear that affordable house because yem be na yet chimman self-contained single room. There is no affordable house. I to ya I a bit to ya 800, a bit to ya 500, a bit to ya a nina cities. What you say? Into no munya affordable assembling to baby. There's nothing affordable. Right. So we can use your day. Me crowd there, me nine see swano, me nine back or Hannah back or abonting. Yamia doma, you be free, enche. And also, what crowd are semen cranny? Executive producer. The buy me so kojo me ba no pembe who make up near the a pony we a pony pa. Kojo and no we a pony. Oh, we a pony pa. Omo pony. Now, guess in a yard there. Oh, Ziggy was around. Also yard there. Nazigi was around. Nazigi was around. It's my that's my hero. I mean name. A pony who can cram me. There be now show Ben a yoke. My pony show. Yedi. Now I show my sedenti. One said, Ebian, some people. Young way. Okay, then I will not topic be a money. And say, yeah, more life. Oh, a power now. What Christian mammy? Back. No, I will back. What's I you got it. I get it. If you don't got it, forget about it. DJ Hitman. Ziggy, last call I know him say okay be about say na me ya kam refi there ya say e bia making adwuma 70 e bia ya sidan be bia wo krom na be bia na wo no e bia wo sidan wa kra ha be adwuma de wa free e bia point A to point B itu kwa wo ye den abakọ hand dan no na ya no say wa bia wa si wudan a wo comfort zone a wo betimi atrete dan ni na be bia pesa wo da bia betimi ada na mmom no akwantuo ani adwuma 70 no unya free ebia point A ebia mesimi dan akra na me free akra na me ko ebia kumase a ekwan ebia so ko hand dan no ya na ya papa so wasi wudan wa dan wa ukruma na wa wudan wa comfort zone na adwuma de akopie baabi na ko hand dan na se ayaw na Hitman me ko cry de ma me fa birthday kese enfama eye me nua Berman aha enti me nua Berman e Vincent de Graft aka yeah, na friend Ejabile. Oh, Ejabile. Ejabile. It's your Canada, your Canada burger. Aha, it's your Canada burger. Aha, it's your Canada burger. It's then I would da. It's your Bushani na the Aka family na man I would pa. It's Ejabile. Zigibi. The maker chawan say the ma I would pa. It's burger now burger so now bar so now the Canadian dollars inside there. Happy birthday and come me nua Berman. Vincent de Graft aka na me ko cry there na pony no me se me nya free ape because rewind pony no na ma hwede e koso aha me rewind because me rewind ma hwe anse na akokede ana se be kokede aha me rewind wi na akokede ba kede no pony no endra BBC e no tina me nua Berman di Enquires eye Pony one of your producer for Pony. Do Pony Basso. Also, Baba to some. Kodo for micro. So on your producer. Me you acting producer. And to your acting. Yeah, acting producer. No acting. No acting. Andra. Yes, acting. Oh, I'm telling you. Come on, food be by own. What person relationship with me so they are missing upon there be a pony. Don't from 10 to 12. DJ man, I say they be out you. They be a 24. Let me catch it. Amaro pesa de biara mpasa mo de assumption Yanko. Well, let me say happy birthday and come out. Madam Rita Esio Jebi. And your birthday. Happy birthday. And come on, Madam Rita Esio Jebi. It's your birthday today. Happy birthday. And come on, Madam Rita Esio Jebi. Mo Mario. Here na fi fana to so. Na Madam Rita Esio Jebi. Yeni bro, Mario, bring me posusa. See, I can't know that was me can't know what you have to so. No, chance. Yeni bro, cry. It's happy birthday and confirm out.
Madam Rita Esiojebi, and then your birthday, happy birthday, and call and Famanyankopon, Ishana feel on your Wakuma Swadi and Famao. Aha, happy birthday, and come out. Madam Rita Esiojebi. So I went so and come out, Edino, Vivian, Abenawa, Efiodua Asare. Vivian Abenawa, Efiodua Asare. You are 80 years today. Oh, Empowerment Presbyterian Church, Ewa Botiano, Retop, we. Happy birthday, Sunkokra, and come out, Vivian Abenawa, Efiodua Asare. You are 80 years today. Wow. Man, I penso mean tia Apostle Abigail Usu, all the way. UK. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Ghanaian, Sister Subai Wate, Sister Subai. Good morning.